तन्नो गरीयो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः यानेव हत्वा न जिजीविषाम ते अवस्थिता प्रमुखे धार्तराष्ट्राः कार्पण्य दोषा उपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म समूढचेताः यश्रेयासान्निशितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहं शोऽधिमा त्वां प्रपन्नम् न हि प्रपश्यामि ममा पुनाद्या शोक मुच्छा क्षणम् इन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमावसपत्नं रुद्धं राज्यं सुराणापि चाधिपत्यम् संजय उवाच एवमुक्त्वा ऋषिकेशं गूढाकेशः परं तपः न योचयति गोविन्दमुक्त्वा तूष्णी बभूवः तमुवाच ऋषिकेशा प्रसन्निव भारत सेनयोर्भयो मध्ये विषिदन्तमिदं वचः श्रीभगवानुवाच अशोचानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश भाषसे गतासु न गतासुश्च नानुशोचन्ति पंडिताः दत्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपाः न चैवं न भविष्यामः सर्वे वयमता परं देहिनो अस्मिन् अन्यथा देहे कौमारं यौवनं जरा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगामापयिनो नित्य स्थान्तितिशस्व भारत यहि न गतयन्ते ते पुरुषं पुरुषर्षभ समदुःख सुखं धीरं सो अमृतत्वाय कल्पते नासतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सता उभयोरपि दृष्टोऽन्त स्वनयो स्वत्वदर्शिभिः अविनाशी तु तद्विधि येन सर्वमिदं ततं विनाशमं व्यवस्यास्य न कश्चित् कर्तुम् अर्हति अन्तवन्तः इमे देहा नित्यसोक्ता शरीरिणा अनाशिनो न प्रमयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत य एनं वेति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते न जायते म्रियते वा कदाचिन्न नायं भूत्वा भावितावन्वा न भूया अजो नित्या शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यन्ते हन्यमाने शरीरे वेदा विनाशिनं नित्यं य एनं मजजमव्ययम् कथं स पुरुषां पार्थ कं घातयति हन्तिकम् वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावका न चैनं क्लेदं यन्त्राप्यो न शोषयति मारुता अच्छेदोऽयम् आद्योऽयम् क्लेद्यो शोच एव च नित्यः सर्वगतास्ताणुर् अचलोऽयं सनातनः। वीडियो ಜಾಯಿನ್ ಆಯ್ತು. ಅವ್ಯಕ್ತೋ ಅಯಮಚ್ಚಿಂತೋಯಂ
अविकार्योऽयमुच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि अत चैन्यं नित्यजातं नित्यं वा मनसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैनं शोचितुमर्हसि जातस्य माताजी तुम्ही ऐकता ना ते? हरे कृष्ण माताजी. माताजी हरे कृष्ण. मथुरा माताजी तुम्ही ऐकता ना ती? के हा वाजित. हरे कृष्ण. जातस्य हि ध्रुवो मृत्युः ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मादपरिहार्येऽर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवत् वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैनं मनः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्. माताजी देहि नित्यम् अवध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि धर्म्याद्धि यद्दच्छ्रेयोऽन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते यद्रच्छया चोपपन्नं स्वर्गद्वारमपावृतं सुखिनः क्षत्रियः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम् अथ चेत् त्वमिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययाम् सम्भावितस्य चाकीर्तिः मरणादतिरिच्यते भयाद्रणादुपरतं मंस्यं ते त्वां महारथाः येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम् अवाच्यवादांश्च बहून् वदिष्यन्ति तवाहिताः निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम् हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः. माताजी आईनी की मथुरा माताजी तुम्ही वापस आईनी की बिनी. सुख दुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जया जयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि एषा ते विहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात् व्यवसायात्मिका बुद्धिः एकेह कुरु नन्दन बहुशाखा ह्यनन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिनां यया यामिमां पुष्टितां वाचं प्रवदन्त्य विपश्चितः वेदवादरतः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः कामात्मानः स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदां क्रिया विशेष बहुलां भोगैश्वर
यगतिं प्रति भोगैश्वर्यप्रसक्तानां तयापहतचेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते। त्रैगुण्यविषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान् यावानार्थ उदपाने सर्वतः सम्प्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा फलहेतुर्भूः मा ते सङ्गोऽस्त्वकर्मणि योगस्थः कुरु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा धनञ्जय सिद्ध्यसिद्ध्योः समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। हरे कृष्ण। अदिति भट्ट माता जी। हाँ वया म्हणता दूरेण ह्यवरं कर्म दूरेण ह्यवरं कर्म बुद्धियोगा धनञ्जय बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणः फलहेतवः बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृतदुष्कृते तस्माद् योगाय युज्यस्व युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलं कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबन्धविनिर्मुक्ताः पदं गच्छन्त्यनामयम् यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यते तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतवस्य श्रुतस्य च श्रुतिविप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचरा बुद्धिः तदा योगमवाप्स्यसि। अर्जुन उवाच स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थितधिः किं प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम्। श्रीभगवानुवाच प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थमनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते। विघ्नेश शानभाग नातिवे विघ्नेश शानभाग ओके। दुःखेष्वनुद्विग्नमनाः सुखेषु विगतस्पृहः वीतरागभयक्रोधः स्थितधीर्मुनिरुच्यते। प्रभु विघ्नेश शानभाग प्रभु नात्वे तुम्ही यः सर्वात्रानभिस्नेहः तत्तत्प्राप्य शुभाशुभम् नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता यदा संहरते चायं कार्मोऽङ्गानीव सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते ययतो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे हि यसेन्द्रिय
यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति रागद्वेषविमुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियैश्वरन् आत्मवश्चैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्नचेतसो ह्याशु बुद्धिः पर्यवतिष्ठते नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयतः शान्तिः अशान्तस्य कुतः सुखम्। हेमा माताजी वाजितवे नेक्स्ट वाजिता 67 माताजी। इंद्रियाणां हि चरतां यन्मनो अधिविधेते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नाम मिवाम्बसि तस्मादस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः तज्ञ प्रज्ञा प्रतिष्ठिता या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने आपूर्यमाणम् अचलं प्रतिष्ठं समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तत्त्वकामाय प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी विहाय कामान्य सर्वान् पुमान् चरति निःस्पृहा निर्ममो निरहंकार शान्तिम् अधिगच्छति एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थं नैना प्राप्यं विमुह्यति स्थित्वा वासान्तकालेऽपि ब्रह्म निर्वाणं रुच्छति। अथ इति श्री भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे सांख्य योगो नाम द्वितीयोऽध्याय संपूर्ण। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। थैंक यू वेरी मच हेमा माताजी, हर ग्रेस, मथुरा माताजी, अदिती माताजी, बारीचंद कोण तुम्ही रिसाइट केलेलं असं विघ्नेशान बघाले इंटरनेट कनेक्शन डाऊन अस का आता तिन्ही अध्याय आम्ही कर्मयोगावच्या ताजिकिन पुढे एक इम्पॉर्टंट अनाउन्समेंट माळरी हिस ग्रेस परमेश्वर कृष्ण प्रभु तंगिले जपा टॉक्स 7 गंटेक सो सर्वांनी मिस करू ना ऐकू का ते आता नेक्स्ट आम्ही तिन्ही अध्यायावच्या ते सांगू येत असती शांता भट्ट, रमा भट्ट, राजेश भट्ट आणि रश्मी भट्ट। वेलकम माताजी प्रभुस। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। ओम नमो वासुदेवाय। तृतीय अध्याय कर्मयोग। अर्जुन उवाच जायसी कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्। श्री भगवान उवाच माताजी मग दिसता तुम्ही 2 मोबाईल असतो तुम्ही अनेक मोबाईल काही ऑन असतात कधी इको येत असं एक मोबाईल ऑफ करता तुम्ही। हाँ 1 मिनिट हाँ इधर श्री भगवान उवाच लोकेस्मिन् विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन साख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
न कर्मणामनारंभा नैष्कर्मे पुरुषो स्मृते न च संन्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति न हि किञ्चिक्षणम् आपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत् कार्यते व्यवशः कर्म सर्व प्रकृतिर्जे गुणे। ओम हरे कृष्ण। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य अस्ते मनसा स्मरान् इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियमारम्भते कर्मेन्द्रियै कर्मयोगम् असक्तः स विश्यते। नियन्तं कुरु कर्मत्वं कर्मजाहो ह्यकर्मणः शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्ध्यते अकर्मणा। यज्ञार्था कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बन्धना। तदर्थ कर्म कौन्तेय मुक्ता संघः समाचरा। सह यज्ञा प्रजा स्रष्टवा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्टाद्वम् एष वोत्विष्ट कामदुःख। देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः। परस्परं भावयन्तः श्रेया परमावाप्यधः। इष्टान् भोगान् हि वो देव दास्यन्ते यज्ञभाविता। तैदर्था न प्रदायेभ्यो यो भोक्तेस्तेन एव सः। यज्ञाशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषै। भुञ्जन्ते ते त्वघं पाप ये पञ्चात्यात्मकारणात्। अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्या अन्नसम्भवः। यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञकर्म समुद्भवः। कर्म ब्रह्मोद्भवं विधि ब्रह्माक्षर समुद्भवम्। तस्मात्तर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयतीह यः। अघायुरिन्द्रियारामो मोघं पार्थ स जीवति। यस्त्वात्मरतिरेवा स्यात् आत्मतृप्ताश्च मानवः। आत्मनैव च सन्तुष्टः तस्या कार्यं न विद्यते। नैव तस्य कृतेर्नार्थो न कृतेनेह कश्चन। न चास्य सर्वभूतेषु कश्चित् अर्थव्यपाश्रयः। तस्मात् असक्त सततं कार्यं कर्म समाचर। असक्तो ह्याचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः। कर्मण्येव हि संसिद्धिम् आस्थिता जनकादयः। लोकसंग्रहमेवापि सम्पश्यन् कर्तुमर्हसि। यत् यत् आचरति श्रेष्ठः तत् एवेतरो जनः। स यत् प्रमाणं कुरुते लोकास्तदनुवर्तते। न मे पार्थास्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किंचन। नानावाप्तमवाप्तव्यं वर्त एव च कर्मणि। यदि यं न वर्तेयं जातु कर्मण्यतन्द्रितः। मम वर्तानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। उत्सीदेयुरिमे लोका न कुर्यां कर्म चेदहम्।
शङ्करस्य च कर्ता स्याम् उपायानि ममां प्रजाः सक्ता कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्यात् विद्वांस्तथा सक्ता चिकीर्षु लोकसंग्रहम् न बुद्धिभेदं जनयेत अज्ञानं कर्म संगिनां जोषयेत् सर्वकर्माणि विद्वान् युक्त समाचरः प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकारं विमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते तत्त्वं वितु महाबाहो कर्म कर्म विभागयो गुणागुणेषु वर्तन्तो इति मत्वा न सज्जते प्रकृते गुणसम्मूढा सज्जन्ते गुणकर्मसु तान् कृत्स्नविदो मंदान् कृत्स्नविन्न विचालयेत् मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यास्याध्यात्मचेतसा निराशीर्मनो बुद्धो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः ये मे मतमिदं नित्यम् अनुतिष्ठन्ति मानवा श्रद्धावन्तो न सूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः ये त्वेदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञानविमूढास्तान् विधिनष्टान चेतसा सदृशं चेष्टते स्वस्यां प्रकृतिज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रहं किं करिष्यते इन्द्रियस्येन्द्रियास्यार्थे रागद्वेषो व्यवस्थितौ तयोर्न वशमागच्छेत् तौ यस्य परिपन्थिनौ श्रेयान् स्वधर्म विगुणा परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेय परधर्मो भयावह अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनिश्चिन्नपि वार्षेण बलाधीव नियोजिता श्रीभगवानुवाच काम एष क्रोध एष रजोगुणसमुद्भवः महाशनो महापाप्मा विद्येनमिह वैरिणम् धूमेनाव्रियते वह्निं यथादर्शो मलेन च यद्मलिनाव्रतो गर्भं तथा तेनादमाव्रतम् आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पुरेणालनेन च इन्द्रियाणि मनोबुद्धि अस्याधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोह यत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनं तस्मात् त्वमिन्द्रियाण्यौ नियमय भरतर्षभ पापानं प्रजहिहेनं ज्ञानविज्ञाननाशनम् इन्द्रियाणि पराण्याहु इन्द्रियेभ्यो परं मनः मनसस्तु परा बुद्धि यो बुद्धे परतस्तु सा एवं बुद्धे परं बुद्ध्वा संस्थाभ्यानात्मनमात्मना जहि शत्रु महाबाहो कामरूपं दुरासदम्
ॐ तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे कर्मयोगो नाम तृतीयोऽध्यायः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्णा. थँक्यू सो मच माताजी, प्रभूजी. बारीचंद पण तुम्ही स्पष्ट उच्चारण सांगितलं तिन्ही अध्याय. आता you. नेक्स्ट आम्ही जपा टॉक्स करूक हिस ग्रेस परमेश्वर कृष्णदास प्रभू येता आसती सांगिले विषय कने सांग्या म्हळ्यार म्हाका कसं नाही योग्य दिना जाल्यार मागील प्युरिफिकेशन खातीर हांव सांगता, इंट्रोड्यूस करता तांकां. हरे कृष्ण प्रभू. प्रभूले कार्मिक नेम प्रशांत आनंद माडरेकर आणि तांगे स्पिरिच्युअल नेम हिस ग्रेस परमेश्वर कृष्णदास प्रभू आणि तांणी हिस होलीनेस भक्ती विकास महाराजाले डिसायपल जावन आसती. तांकां इनिशिएशन 2014 हातून मेळ्ळेलें आसा आणि तांगेले मेटिरियल क्वालिफिकेशन सांगूंक गेल्यार तांणी M.Com केला, MBA केला आणि LLB वरें केलेलें आसा. तांणी बँकांतू 5 वर्ष आणि गव्हर्नमेंट जॉब करप मागीर तांगेले ओन बिझनेस करता आसती. बिझनेस म्हणल्यार तसं न्ही, तांणी पेट्रोल पंप तांगेले ओन जाल्यार ताचें नांव हरे कृष्णा पेट्रोल पंप म्हणून 2014 पासून चलयता आसती. आणि तांणी गोविंदा प्युअर व्हेजिटेरियन रेस्टॉरंट तांणी थंय कृष्ण प्रसाद सर्व करता आसती. तांणी प्युअर व्हेजिटेरियन रेस्टॉरंट पुरा गोवान सर्व सांगिल्लें. आणि तांणी कृष्ण सर्विसाक तांगेले लँड ऑफर केला आणि थंय तांणी टीचिंग सेंटर नॉर्थ गोवान ओपन केलेलें आसा आणि पुरा डिवोटीक हाजे निमित्त हेल्प जाता आसा. आणि हे आमले कुटीर इनॉग्रेट करूक हिस होलीनेस भक्ती विकास स्वामी महाराज येवन ते भक्ती कुटीर ओपन केलेलें आसा. आता आणि हांगेले सत्संग बरे भक्ती प्लेस जाता. सो हांनी भक्ती कुटीराचे इंचार्ज बरे प्रभू वेलकम. हरे कृष्णा हरि बोल प्रभू आणि दंडवत प्रणाम. ओवर टू यू प्रभू. हरे कृष्ण माताजी. माताजी तंगेल ऑडियो कनेक्शन नाशिला मे बी आनी मीटिंग नाच की म्हणत माताजी तंगेल ऑडियो कनेक्ट नाशिला अत नाच तन्ने मे बी. सो नेक्स्ट चैप्टर वच्चो माताजी. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण आता ಇಲ್ಲ. ओके आता इलेंटी माताजी. प्रभु हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम प्रभु. वेलकम प्रभु. हरे कृष्णा. धन्यवाद. या हरे ओवर टू यू प्रभु. हरे कृष्णा. धन्यवाद. म्हाका परत एकदा तुम्ही संधी दिली भगवंताबद्दल सांगपाक, हरिनामाबद्दल सांगपाक. तर आयज जपाबद्दल प्रभूजीन सांगला त्याच्याबद्दल थोडक्यान आम्ही माहिती दिवया. कले दोषो निधे राजन अस्ति एक महान गुणात कीर्तना देव कृष्णस्य मुक्त संग परम रजित. शुकदेव गोस्वामी राजा परीक्षित महाराजाक सांगता हो कलियुग येवपाचो आसा ते दोषांचो सागर आसा. अनंत कोटी दोष आहा. लोक झगडाळू वृत्तीचे आहा, आयु मर्यादा कमी आसा आणि दुर्भाग्य आसा, कम नशिबी आहा. या कलियुगान एकूच गुण जर बरो आसा जाल्यार भगवान हरीचे नाव कीर्तनया सदा हरी. तर हरीचे नाम घेत जाल्यार हेच आमकां मुक्त संग परम रजीत म्हणजे भगवान धामाक वयपाक वाट सहज करू शकता. तर खूपशा पुराणांनी आणि वेदांनी जपाबद्दल महामंत्राबद्दल सांगलेले आसा ते आम्ही समजपाचो याच्या हितून प्रयत्न करूया. तर प्रत्येक जीवाचे मनुष्य लक्ष्य असता. ते लक्ष्य म्हणजे विष्णू प्राप्ती. कृतया ध्यायतो विष्णू. जसे सत्ययुगान भगवंताचे हजारो वर्ष तप ध्यान करून भगवंत प्राप्ती जाताले. तो शेड्यूल असलो तर त्रेतायुगान भगवंताचे यज्ञ कर्म करून भगवंत प्रित्यर्थ कर्म करून भगवंत प्राप्ती जाताले. त्याच्या उपरांत जेन्ना द्वापर युग येले तेन्ना पूजा अर्चना हो सिलेबस रिकमेंड केलो.
कलो तत् हरी कीर्तनात, आणि हो कलियुग असा आणि हितून केवळ भगवान हरीचे नामस्मरण सांगलेले असा. तर हे करीत जाल्यार आम्ही भगवंत प्राप्त करू शकता आणि भगवंताक विसरलेलो संबंध आमचो परत स्थापित करू शकता. तर पद्मपुराणान म्हणता की भगवंताची भक्तीची सुरुवातच जाऊ शकता ती केवळ नावान, भगवंताच्या नावान. आणि भगवंताचे अनंत नाव असा, तितून प्रामुख्यान नाव असा ते कृष्ण. कृष्ण हो संस्कृत शब्द, तितून दोन शब्द परत जोडलेले असा, कृष आणि ना. कृष म्हणजे आकर्षित, सर्व आकर्षित. भगवंत कृष्ण गोपिका, राधाराणी, नंद महाराज, गायी, गवया, मनुष्य सगळ्यांक देवी देवतांक आकर्षित करता. सो कृष्ण म्हणजे आकर्षण. ना म्हणजे परम आनंद, परम शांती. तर भगवंताच्या संबंधित कोण जुळलेलं वयता तेकाच वास्तविक शांती प्राप्त जाऊ शकता. जसे शिवजी म्हणता, राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरनने. माता पार्वतीक सांगता, सदैव हांव राम 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 असे ध्यान करता. असे केल्या उपरांत म्हाका परम शांती प्राप्त जाऊ शकता. मनुष्य सदीच सुखा फाटल्यान धांवता. तांकां दिसता भौतीक चीज, बायल, भुरगीं किंवा गाडी, घोडे, बंगले ह्यो गोष्टी प्राप्त जाल्या उपरांत शांती आणि सुख गावतले. ह्यो गोष्टी भौतीक आसा, वास्तविक तो जिवाचो स्वरूप नासल्या कारणान वास्तविक आमकां हितून आनंद गावना. हे नाशवंत आहा, पूण आत्मा हो शाश्वत असल्या कारणा खातीर आमी आत्म्या खातीर कांयच करिना, त्या खातीर आमी दुःखी असता. जेन्ना एक जीव दुःखी किंवा अशांत आसा तेन्ना सुखाची आमी प्राप्ती किंवा अपेक्षा सुद्धा करू शकना. त्या खातीर शिवजी सारखे महान थोर वैष्णव हे ह्या नामान रममाण जाता. ब्रह्माजी स्वतः सांगता, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इति षोडशक नाम कली कल्मष नाशनम नत परतर उपाय सर्व वेदेशी दृश्यते. नारद मुनी ब्रह्माजी सांगता, कली संतरण उपनिषदान एक वाचा केली असा की या कलियुगात केवळ 16 अक्षरी महामंत्र हरे कृष्ण सांगलेलो असा. आणि वो इतकं सहज आणि सुलभ असा की कोणीही करू शकता. एका धनाची, स्थानाची, वर्णाची, देशाची कसलीच बंधना. कित्याक कलियुगात सगळे जन्मतात शूद्र असा, ब्राह्मणाच्या क्वालिटीचे ना. जर आमकां ब्राह्मणाच्या क्वालिटी मेरेन वयर सरपाक जाय जाल्यार केवळ हो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे हो जेन्ना महामंत्र म्हणून जेन्ना येता तेन्ना आमकां वास्तवीक आमचो स्वभाव आसा, वास्तवीक स्वभाव जीवात्म्याचो स्वभाव कितें आहा, जीवे रे स्वरूप कृष्ण नित्यदास. आमचो स्वभाव आसा भगवंताचो नित्य संबंध, नित्य सेवा करप. आणि जेन्ना आमी ती संबंध आणि सेवा करिनात तेन्नाच आमी दुःखी उरता ह्या कलियुगान. जशे पाणयान फिश नुस्तें असता ते पाणया भायर येसीन रावो शकना, तशेंच हो आत्मा आसा भगवंताक सोडून किंवा भगवंताक विसरून सुखी रावो शकना, कारण आमचो तो स्वभावच ना. त्या खातीर आमी परत परत हे भगवंताचे नाव घेवचे पडटले. ब्रह्माजी आनी एकी कडेन सांगता, हरे नाम हरे नामेव केवलम कलव नास्तेव गतिरंता. त्या कलियुगान फक्त हरीचे नाव आणि हरीचे नावच घेऊंक जाय. याशिवाय दुसरी गती ना. तर आम्ही हे जे महाजन असा ते सांगता तशें आमी तेंचे आचरण करीत जाल्यार वास्तवीक आमचे परम लक्ष विष्णू असा ते प्राप्त करपाक आमकां उशीर लागचो ना. तर हे कित्याक आसा, आमी भक्ती कृष्णाची कित्याक करूंक जाय हो प्रश्न फुडें येवं शकता. तर डिवोशनल सर्वीस आमी कित्याक करूंक जाय. आमी जेन्ना माया ह्या भौतीक जगतान येता तेन्ना आमचो स्वरूप आमी विसरता. जशे एक साप आसा
आणि तो तर कोणाक चावलो जाल्यार मनुष्य बेशुद्ध जाता. बेशुद्ध जाताना तेजी शुद्ध परत हाडपा खातीर टू रिगेन देअर कॉन्शियसनेस पयली मंत्र म्हणटाले. सात्विक मंत्र म्हटल्या उपरांत त्यांची विषाची बाधा कमी जाताली आणि तो मनुष्य विषा पासून दूर जावन शुद्धीर येतालो. तशेंच आमी भगवंताक विसरल्या कारणान आमची जी चेतना परत येवपा खातीर हो हरे कृष्ण महामंत्र रिकमेंड केला ह्या युगा खातीर. जेन्ना आमच्या हृदयान कोण आसा आत्म्या बरोबर भगवान श्री हरी कृष्ण आसा. अशें म्हणटा कुठे शोधिसी रामेश्वर कुठे शोधिसी काशी हृदयातील राहिला भगवंत उपाशी. तर भगवान जेन्ना उपाशी रावता आत्मा जेन्ना उपाशी रावता तेन्ना आमी सुख प्राप्त करू शकना. आणि हांव भगवंताक विसरल्या कारणान आमी हो जेन्ना महामंत्र म्हणटा आणि आमच्या हृदयान कितें आसा षडरिपू आसा. हे षडरिपू म्हणजे काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्सर ही घाण आसा. जेन्ना एका जाग्यार घाण आसा तेन्ना कोण आनंदीत रावूं शकना. जेन्ना हरे कृष्ण म्हणटा तेन्ना भगवंत या कलियुगान आमच्या जिवे नावाच्या रूपान प्रकट जाता. इट इज कॉल्ड साऊंड इन्कार्नेशन. जेन्ना हरे कृष्ण म्हणटा सो जेन्ना भगवंताचे नाव घेता ती सुरवातूच जाता आमच्या जिबेर. भगवान श्री हरी आमच्या जिबेचेर नाचता. नाचल्या उपरांत ती ध्वनी आमच्या कानान वयता. कर्णाद्वारे ती आमच्या हृदयान वयता. आणि श्री हरी जे परमात्मा रूपान आसा ते एक तरेचे झाडू घेता आणि आमचे जे षडरिपू आसा घाण आसा ती साफ करता. अशें जेन्ना करता घाण साफ करता तेन्ना आमी वास्तवीक आनंद प्राप्त करू शकता. आणि दुसरे कडेन आमी हांगा धांव थंय धांव थंय धांव ह्या देवाक धांव त्या देवाक धांव अशें करीत जाल्यार कितें जाता मनुष्य फसता आणि जे परम लक्ष्य आसा तेजे पासून पयस वयता. तशें म्हटलेल्या लोकांक दिसता की अरे हरे कृष्ण महामंत्र कित्याक म्हणचो बाकीचे कित्याक म्हणचो ना. स्वतः शुक्राचार्य सांगता एकीकडे भागवतमाच्या 8व्या खंडान 23व्या अध्यायान मंत्र तस्तम तस्त छिद्रम देश कालो वस्तुता सर्व करोति निशित्रम अनुसंकीर्तनम. जेन्ना बलिराज जेन्ना यज्ञ हवन करताले तेन्ना शुक्राचार्य तेन्ना सगळं तुम्ही जाणा 3 पावलां सगळे घेतल्या उपरांत तांकां विचारता वामन भगवान की कितें शुक्राचार्य कितें हितून जालें ह्यो यज्ञ सफल जालो. तेन्ना बली महाराज जे ब्राह्मण आसा पंडित आसा तेंच्या कडसून दोष जावं शकना हे सांगता हे भगवंता ज्या जाग्यार तुमचे नाव घेता तेन्ना सामानान सुमानान ब्राह्मणान यजमाना कडसून मंत्रान तंत्रान त्रुटी आसूं शकता. पूण भगवान तुमचे जेन्ना नाम संकीर्तन जाता तेन्ना सगळ्यो गोष्टी कितें जाता शुभ शुभ जाता तोटे मुक्त जाता. तेन्ना इतले हे आचार्य आसा ते आमकां दाखोवन दिता हे कलियुगान महामंत्र कितलो महत्वाचो आसा. प्रकाशन सरस्वती हे एकदा चैतन्य महाप्रभू जे स्वयं भगवंत आसा 500 वर्सां पयलीं हरे कृष्ण आंदोलनाचे उद्घाटन केले तेंच्यांनी. तांकां प्रकाशानंद सरस्वती विचारता तुम्ही इतले ब्राह्मण आसा संन्यासी आसा इतले एक्सपर्ट आसा तुम्ही आणि तुम्ही लोकांक हे ज्ञान वेदांचे बीन वितरण करा. अशे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे अशे सामान्य लोकांसारखे कित्याक नासता. तर तांकां सारखे करपा खातीर ते म्हणटा आपण स्वतः दोष घेता. माझ्या गुरुजीन सांगला हांव मूर्ख आसा वेदाचे म्हाका कांय ज्ञान ना. तेंच्यांनी सांगला तू केवळ हो महामंत्र म्हण आणि हेंकां लोकांक उपदेश दी. तेन्ना चैतन्य महाप्रभू सरस्वतीक सांगता माझ्या गुरुची आज्ञा म्हणून हांव हरे कृष्णाचो प्रचार करता आणि तितून हांव अत्यानंद प्राप्त करता. सांगपाचे म्हणजे भगवान श्री कृष्णान सांगला सर्व धर्मान परित्याज्य मामेकम शरणम व्रज. भगवद्गीतेन सांगला चैतन्य महाप्रभू कशे शरण जावप हे सांगता. आणि कलियुगा खातीर शरण म्हणजे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. तर हांव हांगा सोंपोवंक सोदता
म्हाका ही संधी दिल्याबद्दल तुमचे अनेक अनेक आभार. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण प्रभू. सखीचरण प्रभू कने उलेत हांवें मुरलीधर चरण हा प्रभू. हरे कृष्ण. हा प्रभू भारी चंद कोन्न तुम्ही स्पिरिच्युअल नॉलेज दिलं आमकां. हे कलियुगांत बरे हरे कृष्ण महामंत्र हे जप केल्यासय आमी भरती पुरा वाजूका म्हणना म्हणून आमकां तुम्ही आज भारी चंद कोन्न सांगिल्लें आसा. भरती धन्यवाद प्रभू. हरे कृष्ण. दंडवत प्रणाम. दंडवत प्रणाम. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण प्रभूजी. दंडवत प्रणाम तुमका. भारी भारी लायक कोण जपाच्या विषय तुम्ही सांगून दिलेला सर. हरी 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 हरी. थँक्यू प्रभू. परमेश्वर प्रभू. दंडवत प्रणाम. हरे कृष्ण प्रभू. Very good class. हरे बोल. हरी बोल प्रभू. हरे कृष्ण. दंडवत प्रणाम. आता मी नेक्स्ट चांटिंग सेशन वचा आमगेले हिस ग्रेस सुनीला माधवदास प्रभू आसा ती. हांव सांगिल्लें म्हणके म्हाका कसं योग्यत ना हांनी पुरा बरती सिनियर डिवोटीस बट म्हाका प्रोग्रेस जावका हे स्पिरिच्युअल पाथ अंतू आनी म्हागेल प्युरिफिकेशना खातीर हांव हांगेलें इंट्रोडक्शन दिता. प्रभू डिसायपल ऑफ हिस होलीनेस भक्ती विकास स्वामी महाराज हांगेले वाईफ वरे हर ग्रेस प्रसंगी देविदासी आनी हांगेल 2 चेडूं हरिकेश आनी बोधिनी आनी कंप्लीट फॅमिली तांणी कृष्ण कॉन्शियसनेस अंतू आसा ती आनी तांणी भारी चंद कीर्तनी आस. कंप्लीट फॅमिली तुम्ही आयकून अशें पुरो केलो सेशन अंतू तांगेल धुवेन पुतानो आनी हांणी पुरा उठून कीर्तन केलेलें आसा. आनी हांणी लोकल दामोदर देश यात्रा दुबय चंतू भारी एक्टिव मेंबर आनी हांगेल मेन सेवा म्हळ्यार मायक आनी साउंड सिस्टम मॅनेजमेंट पुरा हांणी करचेस आमले यात्रांतू दामोदर देश यात्रांतू. आनी रेग्युलर एंकरिंग करता ती नित्यम भागवत सेवा दुबय सेक्शन अंतू आनी भारी चंद प्रीचर वरे आनी आता जपा टॉक्स एनिवे तांणी मध्यम करता असतात तत्ता वळी आता ऐकूया प्रभूजीले. हरे कृष्ण प्रभू. दंडवत प्रणाम. ओवर टू यू. हरे कृष्ण प्रभूजी. दंडवत प्रणाम प्रभू. प्रभू जस्ट तांक एक पंत बॅग्स आणि तांतुला बीड्स दाखवयात. शो द बीड्स आणि बॅग. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। संकीर्तन की जय, मंत्र की जय, हरे कृष्ण। Hare Krishna Prabhu, but the divine feeling then Prabhu. Thank you so much Prabhu for the chanting session. Wonderful session Prabhu. Hare Krishna Dandavat Pranam. आता मी नेक्स्ट टाइम गेले भगवद्गीता पारायणाक वच्या चारीचे अध्यायात सुरू करूया. याकात
21 ಪುಸನು ಶಿಲ್ಪಾ ಶೆಣೈ ಮಾತಾಜಿ आणि 21 to 42 ಪುಸನು ಅಶ್ವಿನಿ ಶಾನ್ಭಾಗ್ ಮಾತಾಜಿ हे ज्ञान योगा 4th chapter. हरे कृष्णा. Over to you हरे माताजी. कृष्ण हरे कृष्ण। अथ चतुर्थोऽध्यायः ज्ञानकर्म संन्यासयोगः। श्री भगवानुवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययम् विवस्वान्मनवे प्राह मनोरिक्ष्वाकवे ब्रवीत् एवं परम्परा प्राप्तम् इमं राजर्षयो विदुः सकाले नेह महता योगो नष्ट परन्तप स एव यं मया तेद्य योग प्रोक्त पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं ये तत् उत्तमम्। अर्जुन उवाच अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः कथमेतद्विजानीयाम् त्वमादौ प्रोक्तवानिति। श्री भगवानुवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्त परन्तप अजोऽपि सन् अव्य आत्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्य आत्ममायया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। वित्तरागभय क्रोधा मन्मया माम् उपाश्रिताः बहवो ज्ञानतपसा पूता मद्भावमागता ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः काङ्क्षन्त कर्मणां सिद्धिं यजन्त ह्यः देवता क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्याकर्तारमव्ययम् न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति मां योऽभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते इवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वतरं कृतं किं कर्म किमकर्मेति कवयोऽप्यार्थ मोहिता तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात् कर्मणो यापि बुद्धव्यं च विकर्मणः अकर्मणश्च बुद्धव्यं गहना कर्मणो गतिः कर्मण्यकर्म यः पश्येत् अकर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान् मनुष्येषु स युक्तकृत्स्न कर्मकृत् यस्य सर्वे समारम्भा कामसङ्कल्पवर्जिताः ज्ञानग्निदग्धकर्माणं तमाहु पण्डितं बुधः त्यक्त्वा कर्मफलासङ्गं नित्यतृप्तो निराश्रयः कर्मण्याभिप्रवृत्तोऽपि नैव किञ्चित् करोति सः निराशीर्यत चित्तो
चित्तात्मा त्यक्ता सर्वपरिग्रहः शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। हरे कृष्ण। Hare Krishna. Mataji Megalanga connection because so video of the Vartasa. ओके माताजी. निराशीर्यत चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् यद्रच्छालाभसन्तुष्टो द्वन्द्वातीतो विमत्सरः समः सिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते गतसङ्गस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः यज्ञायाचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते ब्रह्मार्पणं ब्रह्महवि ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्म कर्म समाधिना दैवमेवापरे यज्ञं योगिनः पर्युपासते ब्रह्माज्ञावापरे यज्ञं यज्ञेनैवोपजुहति श्रोत्रादीनीन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्वति शब्दादीन् विषयानन्य इन्द्रियाग्निषु जुह्वति सर्वाणि इन्द्रियकर्माणि प्राणकर्माणि चापरे आत्मसंयमयोगाग्नौ जुह्वति ज्ञानदीपिते द्रव्ययज्ञास्तपो यज्ञा योगयज्ञास्तथा परे स्वाध्यायज्ञानयज्ञाश्च यतयः संशितव्रताः अपाने जुह्वति प्राणं प्राणे पानं तथा परे प्राणापानगतिरुद्ध्वा प्राणायामपरायणाः अपरे नियताहाराः प्राणान् प्राणेषु जुह्वति सर्वेप्येते यज्ञविदो यज्ञक्षपितकल्मषाः यज्ञशिष्ठामृतभुजो यान्ति ब्रह्म सनातनं नायं लोकोऽस्य यज्ञस्य कुतोऽन्यः कुरु सत्तमा एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान् विद्धि तान् सर्वा नेमं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे श्रेयान् द्रव्यमयाद्यज्ञात् ज्ञानयज्ञः परं तप सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपधीक्षन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः यज्ञात्वा न पुनर्मोह मेवं यास्यसि पाण्डव येन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यस्यात्मनथो मयि अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव व्रजिनं सन्तरिष्यसि यथेधांसि समिद्धोऽग्निर्भस्मसात् कुरुतेऽर्जुन ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योगसंसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति श्रद्धावान् लभते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्ति मचिरेणाधिगच्छति अज्ञश्चाश्रद्धधानश्च संशयात्मा विनश्यति नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः योग संन्यस्त कर्माणं ज्ञान संचिन्न संशयम् आत्मवन्तं न कर्माणि निबद्धन्ति धनंजय
तस्मादज्ञानसम्भूतं रसं ज्ञानासीनात्मनः चित्वैनं संशयं योग मातिष्ठोत्तिष्ठ भारत। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे ज्ञान कर्म संन्यास योगो नाम चतुर्थोऽध्यायः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा शिल्पा माताजी, अश्विनी माताजी, भारीचंद पण तुम्ही श्रद्धेने सांगितलं धन्यवाद तुमचा. हरी बोल. आता मी नेक्स्ट चॅप्टर 5 कर्मसन्यास योगावरच्या ते रिसाइट करू येतासाठी मीराकिनी माताजी 1 to 15, 29, 16 to 29 डॉक्टर कामाक्षी किनी माताजी. हरी बोल. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण माताजी. अथ पञ्चमोऽध्यायः अर्जुन उवाच सन्न्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च शंससि यच्छ्रेय एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। श्रीभगवानुवाच संन्यासकर्मयोगश्च निःश्रेयस्करावुभौ तयोस्तु कर्मसन्न्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। ज्ञेयः स नित्यसन्न्यासी यो न द्वेष्टि न काङ्क्षति निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो सुखं बन्धात् प्रमुच्यते। सांख्ययोगौ पृथक् बाला प्रवदन्ति न पण्डिताः एकमप्यास्थितः सम्यक् उभयोर्विन्दते फलम्। यत्साङ्ख्यै प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते। एकं साङ्ख्यं च योगं च य पश्यति स पश्यति। संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुमयोगतः योगयुक्तो मुनिब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति। योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्मभूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। नैव किञ्चित् करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित्। पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् अश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् उन्मिषन् निमिषन्नपि इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन् ब्रह्मण्याधाय कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा। कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति सङ्गं त्यक्त्वात्मशुद्धये। युक्तकर्मफलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम्। अयुक्तकामकारेण फले सक्तो निबध्यते। सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्ते सुखं वशी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन् न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः न कर्मफलसंयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते। आदत्ते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभुः अज्ञानेनावृतं
ज्ञानं न मुह्यन्ति जन्तवः ज्ञानेन तु तदज्ञानं येषां नाशितमात्मनः तेषामादित्यवत् ज्ञानं प्रकाशयति तत्परम् तन्निष्ठास्तत्परायणाः गच्छन्त्य पुनरावृत्तिं ज्ञाननिर्धूतकल्मषाः विद्याविनयसम्पन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनि चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिनः इहैव तैर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्माद् ब्रह्मणि ते स्थिताः न प्रहृष्येत् प्रियं प्राप्य नो द्विजेत् प्राप्य चाप्रियम् स्थिरबुद्धिरसम्मूढो ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः बाह्यस्पर्शेष्वसक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत्सुखम् स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखमक्षयमश्नुते ये हि संस्पर्शजा भोगा दुःखयोनय एव ते आद्यन्तवन्त कौन्तेय न तेषु रमते बुधः शक्नोति हैव यो सोढुम् प्राक्शरीरविमोक्षणात् कामक्रोधोद्भवं वेगं स युक्तः स सुखी नरः योऽन्तः सुखोऽन्तरारामस्तथान्तर्ज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्मनिर्वाणं ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति लभन्ते ब्रह्मनिर्वाणं ऋषयः क्षीणकल्मषाः छिन्नद्वैधायतात्मानः सर्वभूतहिते रताः कामक्रोधविमुक्तानां यतीनां यतचेतसाम् अभितो ब्रह्मनिर्वाणं वर्तते विदितात्मनाम् स्पर्शान् कृत्वा बहिर्बाह्यां चक्षुषैवान्तरे भ्रुवोः प्राणापानौ समौ कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणौ यतेन्द्रियमनोबुद्धिर्मुनिर्मोक्षपरायणः विगतेच्छाभयक्रोधो यः सदा मुक्त एव सः भोक्तारं यज्ञतपसाम् सर्वलोकमहेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिं पृच्छति ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे कर्मयोगो नाम पञ्चमोऽध्यायः हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरी बोल बारीचंद कोण सांगले भक्तीन मीराकिनी गॉड ब्लेस यू देवा अशीच एव्हरी टाइम एकादशी वेळार चांट कर का हा ओके व्हेरी गुड मीनाक्षी माताजी तुम्ही बरे भारीचंद कोण कामाक्षी माताजी तुम्ही चंद कोण सांगितलं असता धन्यवाद तुम दोघ जणांक हरे कृष्णा हरी बोल आता मी नेक्स्ट अध्याय संच ध्यान योगावच्या ते रिसाइट करू येता सती शोभना कामत माताजी 1 to 24 आणि श्यामला कामत माताजी 25 to 47 ओवर टू यू शोभना माताजी हरि बोल हरे कृष्णा हरि बोल ओम नमो भगवते वासुदेवाय
षष्ठोऽध्यायः अभ्यासयोगः। श्रीभगवानुवाच अनाश्रितः कर्मफलं कार्यं कर्म करोति या स सन्न्यासी च योगी च न निराग्निर्न चाक्रिया यं सन्न्यासमिति प्राहुर्योगं तं सिद्धि पाण्डवा नाहस्यास्य संकल्पो योगी भवति कश्चन आरूरोक्षोर्मुनेर्योगं कर्म कारणमुच्यते योगारूढस्य तस्यैव क्षामः करणामुचेत् यदा हीनेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुषज्यते सर्वसङ्कल्पसन्न्यासी योगारूढस्तदोचते उत्थारोदात्म आत्मानम् आत्मानमवसाद्यते आत्मैव आत्मनो बन्धु आत्मैवारिपुरात्मना बन्धुरात्मान आत्मस्तस्य येनात्मा आत्मना जिता अनात्मानास्तु शत्रुस्ते वर्तमाने शत्रुवत् जितात्मा प्रशान्तस्य परमात्मा समाहिता शीतोष्ण सुख दुःखेषु तथा मानपमानयो ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रिया युक्त इत्युच्यते योगी समालोष्टास्म काञ्चन सुहमित्रात्युदासीना मध्यस्थदेशबन्धुष्ट साधुष्यापि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते योगी युज्यित सत्तता आत्मानं रहसि स्थिता एकाकी यत् चित्तात्मा निराशीर परिग्रहा शुचो देश प्रतिष्ठाप्य स्थिरमानसमात्मना नात्युच्चाटति निश्चितं चैव जिना कुशोत्तरम् तत्रैकाग्रं मनस्कृत्वा यतचिन्तेन्द्रियक्रिया उपविश्यासने युज्ञे योगात्मान विशुद्धये समं कायाशिरो ग्रीवं धारायत्नचलं स्थिरा सम्प्रेक्ष्य नासिकाग्रस्यं दिशश्चानवलोकयान् प्रशान्तात्मान विगताभिर्ब्रह्मचारी वृते स्थिता मनः संयममच्चित्तो युक्त आसितमत्परा युजनेहं सदात्मानं योगे नियतमानसा शान्तिं निर्वाण परमा मत्संस्थामधिगच्छति नस्तस्नास्तु योगस्त्री न चैकात्मानश्चना न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नामबोधस्य योगे भवति दुःखः यदा विनियतं चित्त आत्मान्येवावतिष्ठते निसम्प्रहं सर्वकामोभ्यो युक्त इत्युच्यते तथा यथा दीपो निहास्तास्तो नेगते सोममास्मृता योगिनो यच्चित्तस्य युज्ञनो योगमात्मना यत्रो परममते चित्तं निरुद्धं योगसेवया यत्र चैवात्म आत्मानं पश्यत् आत्मानि तुष्यति सुखमत्याधिकं यत् बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियं वेति यत्र न चैवायं स्थितश्चिलति तत्त्वता। हरे संचिवे हाँ माताजी। य लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते तं माताजी विद्या सबको तुम्ही शिफ्ट करा, तुम्ही साऊंड
તમે તોંડ અર્ધ દિસતા હશે સત્વ नाही साईड आता दिसतो सांगा दिसलं? सॉरी हा. मॅम संविद्या दुःख संयोग वियोगं योग संयुतं स निश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विण्ण चेतसा संकल्प प्रभावान् कामान् आसक्ता सर्वान् शेषत मनस इन्द्रियग्रामं विनियम्य समन्तत शनै शनैरुपपरमेदु उद्व्याघ्रति गृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किञ्चिदपि चिन्तयेत् यतो यतो निश्चरति मनश्चञ्चलमस्थिरं ततस्ततो नियमेतात आत्मन्येव वशं नयेत् प्रशान्तमनसं ह्येनं योगिनं सुखमुत्तमम् उपेति शान्तरजसं ब्रह्मभूतमकल्मषम् युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी विगतकल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम् अत्यन्त सुखमश्नुते सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि इक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति सर्वभूतस्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति योऽर्जुन सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः अर्जुन उवाच योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चञ्चलत्वात् स्थिरां चञ्चलं हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढं तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करं श्रीभगवान् उवाच असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः वश्यात्मना तु यतता शक्यो वाप्तुमुपायतः अर्जुन उवाच अयति श्रद्धयोपेतो योगाचलितमानसः अप्राप्य योगसंसिद्धिं कां गतिं कृष्ण गच्छति कच्चिन्नो भयविभ्रष्टश्चिन्नाभ्रमिव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढो ब्रह्मणः पथि एतन्मे संशयं कृष्ण चेतुमर्हस्य शेषतः त्वदन्य संशयस्यास्य चेतानभ्युपपद्यते श्रीभगवानुवाच पार्थ नैवेव नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते न हि कल्याणकृत् कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति प्राप्य पुण्यकृतां लोकान् उच्छित्वा शाश्वती समाः शुचिनां श्रीमतां गेहे योगो भ्रष्ट विजायते अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् एतद्धि दुर्लभतरं लोके जन्म यदीदृशं तत्र तं बुद्धिसंयोगं लभते पौर्वदेहिकं यतते चतो भूयः संसिद्धौ कुरु नन्दन पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते ह्यवशोऽपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्दब्रह्माति वर्तते प्रयत्नाद्यातमानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिषः अनेक जन्म संसिद्धः ततो याति पराङ्गतिम् तपस्वीभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि बतोऽधिकः कर्मिभ्यश्चाधिको योगी
तस्माद् योगी भवार्जुन योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना यः श्रद्धावान् भजते यो मां समे युक्ततमो मतः। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे आत्मसंयम योगो नाम षष्ठोऽध्यायः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्णा, हरी बोल माताजी. पारिचंद कोण सांगला? श्यामला माताजीनं, शोभना माताजीनं, दोघ जणांना पारिचंद कोण ध्यान योग सांगितलं. हरे कृष्णा. आता मी 7 अध्यायाचे ज्ञान विज्ञान योग ते सांगचे येतात. दीपा भट माताजी, वेलकम माताजी, ओवर टू यू. हरे कृष्णा. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. अथ सप्तमोऽध्यायः ज्ञान विज्ञान योगः. श्री भगवानुवाच मय्या सप्तमना पार्थ योगं युज्यन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं मां यथा न्यास्यसि तच्छृणु. ज्ञानं तेऽहं सविज्ञानमिदं वक्ष्याम्यशेषतः यज्ज्ञात्वा नेह भूयो न्यज्जात्म्यातमवशिष्यते. मनुष्याणां सहस्रेषु कच्चिद्यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कच्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः. भूमिरापो नलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यम्मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा. अपरेयमितस्वज्ञां प्रकृतिं विद्धि मे परां जीवभूतां महाबाहो ययेदं धार्यते जगत्. यत् एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणि उपधार्य अहं कृष्णस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा मतः परतरं नान्य किञ्चिदस्ति धनञ्जय. मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव रसोऽहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशिसूर्ययोः. प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः खे पौरुषं नृषु. पुण्यो गन्धः पृथिव्याञ्च तेजश्चास्मि विभावसो. जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु. बीजं मा सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनं. बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम्. बलं बलवतां चाहं कामराग विवर्जितं. धर्मा विरुद्ध भूतेषु कामोऽस्मि भरतश्रभ. ये चैव सात्विका भावा राजसास्तामसाश्च ये मत एवेति तान् विद्धि न त्वहं तेषु ते मयि. त्रिभिर्गुणमयैर्भावैरेभिः सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमावयम्. देवी हेश्चा गुणमयी मम माया दुरत्तया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते. न मां दुष्कृतिनो मूढः प्रपद्यन्ते नराधमः. मायया प्रयतज्ञाना आसुरं भावमाश्रितः. चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिनोऽर्जुन. आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतश्रभ. तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एकभक्तिर्विशिष्यते. प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थ महं स च मम प्रियः.
एव एवैते ज्ञानित्वात्मैव मे मतम् आस्थितः स हि युक्तात्मा मामेवानुतमां गतिम् बहुनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः कामैस्तैर्यत ज्ञानः प्रपद्यन्ते न देवतः तं तं नियममास्ताय प्रकृत्या नियतः स्वया यो यो यां तनुं भक्तः श्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहं स तया श्रद्धया युक्त तस्याराधनमीयते लभते च ततः कामान् मयैव विहितान् अन्तु अन्तु फलं तेषा तद्भवत्यल्पमेधसां देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि अव्यक्तव्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते माम बुद्धयः परं भावमजानन्तो ममाव्ययम् अनुत्तमम् नाहं प्रकाशं सर्वस्य योगमाया समावृतः मूढोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम् वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन इच्छाद्वेषसमुत्थेन द्वन्द्वमोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परन्तप येषा त्वन्तर्गतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोहनिर्मुक्ता भजन्ते मा दृढव्रतः जरामरणमोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदुः कृष्णमध्यात्मकर्म चाखिलम् साधिभूतादिदैवं मां साधियज्ञं च ये विदुः प्रयाणकालेऽपि च मां ते विदुर्युक्तचेतसः ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्याया योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे ज्ञान विज्ञान योगो नाम सप्तमोऽध्यायः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। हरे कृष्ण माताजी, थँक यू व्हेरी मच माताजी. हरी बोल. आता नेक्स्ट अध्याय 8 तकून 11 पासून नागराज किनी प्रभु एंकर करतात. आय विल हँड ओव्हर टू हिम. हरे कृष्ण प्रभु, ओव्हर टू यू. दंडवत प्रणाम. धन्यवाद माताजी. हरी बोल. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण हंगमेंडल सक्कट बंधु बांधव भगिन्यांक हाव दिव्याकिनी नमस्कार कोरनु आशीर्वाद मागता. अत 8 अध्यायु अक्षर ब्रह्म योग मोडो ताची रेसिटेशन श्री दीपक प्रभुजी 1 to 14 आणि श्रीमती निलिमा माताजी 15 to 28 करतांची. तंका आता स्वागत करता. ओव्हर टू यू माताजी अँड प्रभुजी. You may start now. ओम नमो भगवते वासुदेवाय श्री परमात्मने नमः. अथ अष्टमोऽध्यायः अक्षर ब्रह्मयोगः. अर्जुन उवाच किं तद् ब्रह्म किमध्यात्मं किं कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतं च किं प्रोक्तम् अधिदैवं किमुच्यते अधियज्ञः कथं कोत्र देहेऽस्मिन् मधुसूदन प्रयाणकाले च कथं ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः. श्रीभगवान् उवाच अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते भूतभावोद्भवकरो विसर्गः कर्म संज्ञितः अधिभूतं क्षरो भावः पुरुषश्चादिदैवतम् अधियज्ञोऽहमेवात्र देहे देहभृतां वर अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम्
यप्रयाति समद्भावं याति नास्तत्र संशयः यं यं वापि स्मरन् भावं त्यजन्त्यन्ते कलेवरं तं तमेवैति कौन्तेय सदा सत्तद्भावभावितः तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च मय्यर्पितमनो बुद्धिः मामेवैष्यस्य संशयम् योगयुक्तेन चेतसा नान्यगान परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थ नुचिन्तयन् कविं पुराणमनुशासितारम् अणोरणीयां स मनुस्मरेद्यः सर्वस्य दातारमचिन्त्य रूपम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् प्रयाणकाले मनसाचलेन भक्त्या युक्तो योगबलेन चैव भ्रुवोर्मध्ये सम्यक् सतं परं पुरुषमुपैति दिव्यम् यदक्षरं वेदविदो वदन्ति विशन्ति यद्यतयो वीतरागाः यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरुध्य च मूर्ध्याधायात्मनः प्राणम् आस्थितो योगधारणाम् ॐ इत्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन् यप्रयाति त्यजन् देहं स याति परमां गतिम् अनन्यचेताः सततं यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयमशाश्वतम् नाप्नुवन्ति महात्मानः तं सिद्धिं परमां गताः आब्रह्म भुवनात् लोकाः पुनरावर्तिनोऽर्जुन माम् उपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते सहस्रयुगपर्यन्तम् अहर्यत् ब्रह्मणो विदुः रात्रिं युगसहस्रान्तं ते अहोरात्रविदो जनाः अव्यक्ताद्व्यक्तयः सर्वाः प्रभवन्त्यः रागमे रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्तसंज्ञके भूतग्रामः स एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्र्यागमे अवशः पार्थ प्रभवत्यः रागमे परस्तस्मात् तु भावोऽन्यो अव्यक्तो व्यक्तात् सनातनः यस्य सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्तः तमाहुः परमां गतिं यं प्राप्य न निवर्तन्ते तत् धाम परमं मम पुरुषः सः परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया यस्यान्तस्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततं यत्र काले त्वनावृत्तिम् आवृत्तिं चैव योगिनः प्रयाता यान्ति तं कालं वक्ष्यामि भरतर्षभ अग्निर्ज्योतिरिरः शुक्लः षण्मासा उत्तरायणं तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्मविदो जनाः धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः षण्मासा दक्षिणायनम् तत्र चान्द्रम् असं ज्योतिः योगी प्राप्य निवर्तते शुक्लकृष्णे गति हेते जगतः शाश्वते मते एकया यात्यनावृत्तिम् अन्यया वर्तते पुनः नैते श्रुति पार्थ जाननी योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु
योगयुक्तो भवार्जुन वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रदिष्टम् अत्येति तत् सर्वमिदं विदित्वा योगी परं स्थानमुपैति चाद्यम्। ॐ तत्सद् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे अक्षरः ब्रह्मयोगो नाम अष्टमोऽध्यायः। तत्सत् श्री हरिकृष्णार्पणमस्तु। ओम। हरि बोल दीपक प्रभूजी आणि निलिमा माताजी तुम्ही भारी मधुर जाऊन सांगला तुमका धन्यवाद। आता गीतेच्या 9व्या अध्यायाचे नाव राजविद्या राजगुह्य योग म्हणू। हे अध्याय पद्मा भट माताजी 1 to 17 आणि लक्ष्मी मल्ल्या माताजी 18 to 34 सांगता असाची तंका आता स्वागत करता। ओव्हर टू यू माताजी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ नवमोऽध्यायः राजविद्या राजगुह्य योग। श्रीभगवानुवाच इदं तु ते गुह्यमतमं प्रवक्ष्याम्यन सूयवे ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात्। राजविद्या राजगुह्यं पवित्रमिदमुत्तमं प्रत्यक्षावगमं धर्मं सुसुखं कर्तृमव्ययम्। अश्रद्धाधानाः पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्युसंसारवर्त्मनि। मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्तिमूर्तिना मत्सानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्वस्थितः न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम्। भूतभृन्न च भूतस्थो महात्मा भूतभावनः यथाकाशस्थितो नित्यं वायुः सर्वत्र गो महान् तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानीत्युपधारय। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकां कल्पक्षय पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्। प्रकृतिं स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः। भूतग्राममिमं कृत्स्नम् अवश्यं प्रकृतेर्वशात् न च मां तानि कर्माणि निबध्नि धनञ्जय। उदासीनदानीसम् असक्तं तेषु कर्मसु मया दक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम्। हेतुनानेन कौन्तेय जगत् विपरिवर्तते। अवजानन्ति मां मूढा मानुषीं तनुमाश्रितं परं भावमज्ञानन्तो मम भूतमहेश्वरम्। मोघाशमोघकर्माणो मोघाज्ञानविचेतसः राक्षसीं मासुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिताः। महात्मनास्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्त्यानन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रताः नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्यायुक्त्या उपासते। ज्ञानयज्ञेन चाप्यनेन
यजन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम् अहं क्रतुरहं यज्ञः स्वधाहमौषधं मन्त्रोऽहमेवाज्यम् अहमग्निरहं हुतं पितामहस्य जगतो माता धाता पितामहः वेद्यं पवित्रमोङ्कार ऋक्सामयजुरेव च। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण। गतिर्भद्रा प्रभु साक्षी निवासा शरणं सुकृत् प्रभव प्रलयं स्थानं निदानं बीजं यव्यहं तपामहं वर्षं निगृणामुश्च जामि च अमृतं चैव मृत्युश्च सदा सच्चहमर्जुन त्रैविद्या मां सोमपापूतपापः यज्ञैरिष्टस्वगत्यन्ति प्रार्थयन्ते ते पुण्यामासाद्य सुरेन्द्रलोकम् अश्नन्ति दिव्यान् दिवि देव भोगान् ते तं भूत्वा स्वर्गलोकं विशालम् क्षिणे पुण्ये कृच्छलोकं विशन्ति एवं त्रयी धर्ममनुप्रपन्नः गतागतं कामा कामलभन्ते अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेमवहायम् ये पन्या देवता भक्ताः यजन्ते श्रद्धयान्वितः तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्य विधिपूर्वकम् अहम् सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु मामाभिजानन्ति तत्त्वेनातश्चम्वति ते यान्ति देवव्रत देवान् सांगू वय ऑन केलेलं इथं पितृन् यान्ति पितृव्रतः भूतानि यान्ति भूतेज्य यान्ति मध्यजिनोऽपि माम् पत्रपुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्युपरक्तम् अस्नामि प्रयतात्मनः यत्करोषि यत्स्नासि यज्जूयोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम् शुभाशुभफलैरेवं मोक्षस्य कर्मबन्धनैः संन्यासयोगयुक्तात्मा विमुक्तो वामुपैष्यसि समोऽहं सर्वभूतेषु न मे द्वेषोऽस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम् अपि चेत् सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक् साधुरेव समन्तव्य सम्यक् व्यवस्थितो हि सः क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शश्वच्चानिति निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति माहि पार्थ व्यवकाश्रित्य एपीषु पापयोनः स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रा तेऽपि यान्ति परां गतिम् किं पुनर्ब्रह्माणः पुण्यः भक्ता राजस्य यस्ततः अनित्यमसुखमं लोकम् इमं प्राप्य भजस्व मां मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजीमं समस्कुरु मामे वैश्यस्य युक्तेवम् आत्मानामत्परायणः ओम तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यां योगशास्त्रे कृष्णार्जुन संवादे राजविद्या राजगुह्या युगो नाम नवमोऽध्यायः सम्पूर्णम्। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे
हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णार्पणमस्तु। हरी बोल पद्मा भट माताजी आणि लक्ष्मी मल्ल्या माताजी तुम्ही भारी सुंदर रीतीने सांगला तुमका धन्यवाद. आता धनच्या अध्यायु विभूति योग मोनु हाजी रेसिटेशन प्रथम शरणै 1 to 21 आणि श्री लोकेश शरणै प्रभुजी 22 to 42 सांगता असाची तांका आता स्वागत करता. ओव्हर टू यू प्रभुजी. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ दशमोऽध्यायः विभूतियोगः। श्रीभगवानुवाच भूयहेव महाभावो शृणु मे परमं वचः यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया। न मे विदुः सुरगणाः प्रभवं न महर्षयः अहमादिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वशः। यो माम् अजमानादिं च वेत्ति लोकमहेश्वरम् असम्मूढः समर्थ्येषु सर्वपापैः प्रमुच्यते। बुद्धिर्ज्ञानसम्मोहः क्षमा सत्यं दमः शमः सुखं दुःखं भवो भावो भयं च भयमेव च अहिंसा समता तुष्टिः तपोदानं यशो यशः भवन्ति भावभूतानां मत्त एव प्रतिग्विदाः। महर्षय सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मद्भाव मनसा जाताः येषां लोक इमः प्रजाः। एतां विभूतिं योगं च मम यो वेत्ति तत्त्वतः सो विकल्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः। अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुद्धा भावसमन्विताः। मच्चित्ता मद्गतप्राणाः बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन माम् उपयान्ति ते। तेषामेवानुकम्पार्थम् अहम् अज्ञानजं तमः नाशयाम्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता। अर्जुन उवाच परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं भवान् पुरुषं शाश्वतं दिव्यम् आदिदेवम् अजं विभुम्। आहुस्त्वां ऋषयः सर्वे देवर्षि नारदस्तथा असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि मे। सर्वमेतत्कृतं मन्ये यन्मां वदसि केशव न हि ते भगवन् व्यक्तिं विदुर्देव न दानवाः। स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्तत्वं पुरुषोत्तम भूतभावन भूतेश देवदेव जगत्पते। वक्तुमर्हस्य शेषेण दिव्ययात्मा विभूतयः याभिर्विभूतिभिर्लोकान् इमां स्वां वाप्य तिष्ठसि। कथं विद्यामहं योगिन् त्वां सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन्मया। विस्तरेणात्मनो योगं विभूतिं च जनार्दन भूयः कथय तृप्तिः शृण्वतो नास्ति मे मृतम्। श्रीभगवानुवाच हन्त ते कथयिष्यामि दिव्ययात्मा विभूतयः प्राधान्यतः कुरु श्रेष्ठ नास्त्यन्तो विस्तरस्य मे। अहम् आत्मा गुडाकेश सर्व प्रथम क्षणी तुमगे वॉइस ऐक पडता ना.
त्यांनी फ्लिकिस्तानी दिसता श्यामला माताजी अथवा हेमा माताजी चांट करतात की भारती प्रभु तम कोरियता भारती प्रभु कसले apa lite hanga sir प्रथम क्षणी आपण जॉईन झाला वा प्रथम क्षणी मग हरे कृष्णा वय जॉइन झाला माताजी जॉईन झाला ओके कंटिन्यू मग कशी केलेलं निमगिलेलं काय ना काय ना पाचे हरे कृष्ण वचे जायत ओके ओके वेदानां सामवेदोऽस्मि देवानामस्मि वासवः इन्द्रियाणां मनश्चास्मि भूतानामस्मि चेतना रुद्राणां शङ्करश्चास्मि वित्तेशो यक्षरक्षसां वसूनां पावकश्चास्मि मेरुशिखरिणामहम् पुरोदसां च मुख्यं मां विद्धि पार्थ बृहस्पतिं सेनानिहामहं स्कन्दः सरसामस्मि सागरः महर्षीणां भृगुरहं गिरामस्येकमक्षरं यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि स्थावराणां हिमालयः अश्वत्थ सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च नारदः गन्धर्वाणां चित्तरथः सिद्धानां कपिलो मुनिः उच्चैश्रवसमश्वानां विद्धि मामृतोद्भवम् ऐरावतं गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपम् आयुधानामहं वज्रं धेनूनामस्मि कामदो प्रजनश्चास्मि कन्दर्पः सर्पाणामस्मि वासुकी अनन्तश्चास्मि नागानां वरुणो यादसामहं पितॄणाम् आर्यमा चास्मि यमसंयमतामहम् प्रह्लादश्चास्मि दैत्यानां कालकलयतामहं मृगाणां च मृगेन्द्रोऽहं वैनतेयश्च पक्षिणां पवनपवतामस्मि रामशत्रभृतामहं जषाणामकरश्चास्मि स्रोतसामस्मि ज्ञानवी सर्गाणामादिरन्तश्च मध्यं चैवाहमर्जुन अध्यात्मविद्याविद्यानां वादप्रवदतामहम् अक्षराणामकारोऽस्मि द्वन्द्वसमासिकस्य च अहमेवाक्षयः दाताहं विश्वतोमुखः मृत्यु सर्वहरश्चाहम् उद्भवश्च भविष्यताम् कीर्ति श्रीवाक्च नारीणां स्मृतिमेधादृति क्षमा बृहस्साम तथा साम्नां गायत्री छन्दसामहं मासानां मार्गशीर्षोऽहं ऋतूनां कुसुमाकरः द्यूतं चलयतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहं जयोऽस्मि व्यवसायोऽस्मि सत्त्वं सत्त्ववतामहम् कृष्णीनां वासुदेवोऽस्मि पाण्डवानां धनञ्जयः मुनीनामप्यहं व्यासः कवीनाम् उशना कविः दण्डोदमयितामस्मि नीतिरस्मि जिगीषतां मौनं चैवास्मि गुह्यानां ज्ञानं ज्ञानवतामहम् यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहमर्जुन न तदस्ति विना सत्तात् मया भूतं चराचरम् नान्तोऽस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परन्तप यश तु देशतः प्रोक्तो विभूतेर्विस्तरो मया यद्यद्विभूतिमस्तत्त्वं श्रीमदूर्जितमेव वा तत्तदेवावगच्छत्वं मम तेजोंशसम्भवम् अथवा बहुनैतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन पृष्ठभ्याहमिदं कृष्णम् एकांशेन स्थितो जगत् ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे विभूतियोगो नाम दशमोऽध्यायः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे।
बोल हरी बोल. लोकेश आणि प्रभूजी आणि भक्त प्रथम शणे तुम्ही भारी ऐकून सांगला, ऐकून भारी खुश झाला. तुमका धन्यवाद. आता गीतेच्या 11 अध्यायू विश्वरूप दर्शन योगू ह्या भक्तीन दिव्या किणी आणि श्री नागराज किणी प्रभूजी रिसाइट करतांची. अथ एकादशोऽध्यायः विश्वरूप दर्शन योगः. अर्जुन उवाच मदनुग्रहाय परमं गुह्यमध्यात्मसन्नितं यत्त्वयोक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम. भवाप्ययौ हि भूतानां श्रुतौ विस्तरशो मया त्वत्तः कमलपत्राक्ष महात्म्यमपि चाव्ययम्. एवमेतद्यथा तत्त्वम् आत्मानं परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम् ऐश्वरं पुरुषोत्तम. मन्यसे यदि तच्छक्यं मया द्रष्टुमिति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानमव्ययम्. श्रीभगवानुवाच पश्य मे पार्थरूपाणि शतशोऽथ सहस्रशः नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च. पश्यादित्यान् रुद्रान् अश्विनौ मरुतस्तथा बहून्यद्रष्टपूर्वाणि पश्याश्चर्याणि भारत. इहैकस्तं जगत्कृत्स्नं पश्याद्य सचराचरं मम देहे गुडाकेश यच्चान्यद्द्रष्टुमिच्छसि न तु मां शक्यसे द्रष्टुम् अनेनैव चक्षुषा. दिव्यं ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमैश्वरम्. संजय उवाच एवमुक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरिः दर्शयामास पार्थाय परमं रूपम् ऐश्वरम्. अनेकवक्त्रनयनम् अनेकाद्भुतदर्शनम् अनेकदिव्याभरणम् दिव्यानेकोद्यतायुधम् दिव्यमाल्याम्बरधरम् दिव्यगन्धानुलेपनम् सर्वाश्चर्यमयं देवम् अनन्तं विश्वतोमुखम्. दिवि सूर्यसहस्रस्य भवेद्युगपदुत्थिता यदि भासदृशी सा स्यात् भासस्तस्य महात्मनः. तत्रैकस्थं जगत्कृत्स्नं प्रविभक्तमनेकधा अपश्यद् देवदेवस्य शरीरे पाण्डवस्तदा. ततः स विस्मयाविष्टो हृष्टरोमा धनञ्जयः प्रणम्य शिरसा देवं कृताञ्जलिरभाषत. अर्जुन उवाच पश्यामि देवांस्तव देवदेहे सर्वांस्तथा भूतविशेषसङ्घान् ब्रह्माणमीशं कमलासनस्थं ऋषींश्च सर्वानुरगांश्च दिव्यान् अनेकबाहूदरवक्त्रनेत्रं पश्यामि त्वां सर्वतो अनन्तरूपं नान्तं न मध्यं न पुनस्तवादिं पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप. किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च तेजोराशिं सर्वतो दीप्तिमन्तं पश्यामि त्वां दुर्निरीक्षं समन्ता दीप्तानलार्कद्युतिमप्रमेयं. त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परं निधानं. त्वमव्ययः शाश्वत धर्मगोप्ता सनातनत्वं पुरुषो मतो मे. अनादिमध्यात् अनन्तवीर्यम् अनन्तबाहुं शशिसूर्यनेत्रं पश्यामि त्वां दीप्तहुताशवक्त्रं स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तं. द्यावा पृथिव्योरिदमन्तरं हि व्याप्तं त्वयैकेन दिशश्च सर्वा. दृष्ट्वाद्भुतं रूपमुग्रं तवेदं लोकत्रयं प्रव्यतितं महात्मन्. अमीहि त्वां सुरसंघा विशन्ति केचित् भीताः प्राञ्जलयो गृह्णन्ति. स्तुत्वा महर्षि सिद्धसंगाः स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः. रुद्रादित्या वसवो ये च साध्या विश्वेश्विनौ मरुतोष्टोष्मपाश्च गन्धर्वयक्षासुरसिद्धसंगा वीक्षन्ते त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे. रूपं महत्ते बहुवक्त्रनेत्रं महाबाहो बहुबाहुरुपादं महोदरं बहुदंष्ट्राकरालं दृष्ट्वा लोका प्रव्यतितास्तताहं. नभस्पृशं दीप्तमनेकवर्णं व्याप्तानलं
दीप्तविशालनेत्रं दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथितान्तरात्मा धृतिं न विन्दामि शमं च विष्णो दंष्ट्राकरालानि च ते मुखानि दृष्ट्वैव कालानलसन्निभानि दिशो न जाने न लभे च शर्म प्रसीद देवेश जगन्निवास अमी च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्राः सर्वै सहैवावनिपालसङ्गै भीष्मो द्रोणसूतपुत्रस्तथासौ सहास्मदीयैरपि योधमुख्यै वक्त्राणि ते त्वरमाणा विशन्ति दंष्ट्राकरालानि भयानकानि केचिद्विलग्ना दशनान्तरेषु सन्दृश्यते चूर्णितैरुत्तमाङ्गै यथा नदीनां बहवोऽम्बुवेगाः समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति तथा तवामि नरलोकवीरा विशन्ति विक्त्राण्यभि विज्वलन्ति यथा प्रदीप्तं ज्वलिनं पतंगा विशन्ति नाशाय समृद्धवेगाः तथैव नाशाय विशन्ति लोका स्तवापि वक्त्राणि समृद्धवेगाः लेलीशसे ग्रसमानः समन्ता लोकान् समग्रान् वदनैज्ज्वलद्भिः तेजोभिरापूर्य जगत्समग्रं भासस्तवोग्रा प्रतपन्ति विष्णो आख्याहि मे को भवानुग्ररूपो नमोऽस्तु ते देववर प्रसीद विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यं न हि प्रजानामि तव प्रवृत्तिं श्रीभगवानुवाच कालोऽस्मि लोकक्षयकृत् प्रवृद्धो लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्तः ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे ये व्यस्थिता प्रत्यनीकेषु योधाः तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रून् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धं मयैवेते निहता पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन् द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथान्यानपि योधवीरान् मया हतास्त्वं जहिमां व्यतिष्ठा युध्यस्व जेतासि रणे सपत्नान् संजय उवाच एतच्छ्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेपमानः किरीटे नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं सगद्गदं भीतः प्रणम्य अर्जुन उवाच स्थाने हृषीकेश तव प्रकीर्त्या जगत्प्रहृष्यत्यनुरज्यते च रक्षांसि भीष्टानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसङ्गाः कस्माश्च तेन न मेरन्महात्मन् गरीयसे ब्रह्मणोऽप्यादिकर्त्रे अनन्तदेवेश जगन्निवास त्वमक्षरं सदसत्तत्परं यत् त्वमादिदेवः पुरुषं पुराण त्वमस्य विश्वस्य परं निधानं वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूप वायोर्यमोऽग्निर्वरुणश्च शशाङ्कः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्तेऽस्तु सहस्रकृत्वः पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते मम पुरस्तादत पृष्ठतस्ते नमोऽस्तु ते सर्वत एव सर्व अनन्तवीर्या अमितविक्रमस्त्वं सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि सर्वः सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तं हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमानं तवेदं मया प्रमादात् प्रणयेन वापि चाहवस्हासात्थमसत्रतोऽसि विहारशय्यासन भोजनेषु एको तवाप्यच्युत तत्सौमक्ष्यम् तत्क्षामये त्वाम् अहमप्रमेयं पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीयान् न त्वस्य मोत्वस्तुन्यो लोकत्रयेऽप्य अप्रतिमप्रभाव तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादये त्वामहमीशमीड्यं पितेव पुत्रस्य सखेव सख्युः प्रियप्रियार्हर्हसि देव सोढुम् अदृष्टपूर्वं ऋषितोऽस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितं मनो मे तदेव मे दर्शय देवरूपं प्रसीद देवेश जगन्निवास किरीटिनं गदिनं चक्रहस्तम् इच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते श्रीभगवानुवाच मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपं परं दर्शितमात्मयोगात् तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यं यन्मे त्वदन्येन न दृष्टपूर्वं न वेद
यज्ञाध्ययनैर्न दानै न च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रै एवं रूप शक्यहं नृलोके द्रष्टुं त्वदन्येन कुरु प्रवीर मा ते व्यत्ता मा च विमूढभावो दृष्ट्वा रूपं रूपमिदं ममेधं व्यपेतभिः प्रीतमनाः पुनस्त्वं तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य संजय उवाच इत्यर्जुनं वासुदेवस्ततोक्ता स्वकं रूपं दर्शयामास भूयः आश्वासयामास च भीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्य वपुर्महात्मा अर्जुन उवाच दृष्ट्वेदं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन इदानीमस्मि संवृत्तः सचेतां प्रकृतिं गतः श्रीभगवानुवाच सुदुर्दर्शमिदं रूपं दृष्टवानसि यन्मम देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकाङ्क्षिणः नाहं वेदैर्न तपसा न दानेन च चेज्जया शक्यम् एवं विदो द्रष्टुं दृष्टमानसि मां यथा भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहमेवं विदोऽर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप मत्कर्म मत्परमो मद्भक्तः संगवर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यः स मामेति पाण्डव। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे विश्वरूप दर्शन योगो नाम एकादशोऽध्यायः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। You may start, Swati Kamath Mataji. Hare Krishna. 12th chapter, shloka number 1-2 Swayam Kamata, 3-4 Shreya Kamata, 5-6 shloka 5 Kartik Kamata, 7-8 Vaishnavi Kamata, shloka number 9-10 Srimati Deksha Pai, 11-12 Srimati Gauri Kamata, 13-14 Srimati Usha Pai, 15-16 Nandan Kamath, 17-18 Smriti Kamath, 19-20 Srimati Rekha Kamath. Hani Santa Sachi. तुम्ही स्टार्ट करूयात. स्वयं जूनियर मोस्ट मेंबर ऑफ द ग्रुप स्टार्ट करूयात. अथ द्वादशोऽध्याय भक्तियोगः. अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ताये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमः. श्रीभगवानुवाच मय्यावेश मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेता ते मे युक्ततमा मतः. ये त्वक्षरमनिर्देशम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवम् सन्नियम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः. क्लेशोऽधिकतरस्तेषा अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवद्भिर्वाप्यते. ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते. तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतः.
मय्येव मन अध्वस्त्वं मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव आतवोढ्वं संशय। अथा चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो माम् इच्छाप्तुं धनञ्जय। अभ्यासेऽपि असमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदार्थम् अपि कर्माणि कुर्वान् सिद्धिम् अवाप्स्यसि। हरे कृष्ण। अतैदप्यसक्तोऽसि कर्तुम् मद्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान्। श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासा ज्ञानध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्मफलत्यागस्त्यागाच्चान्तिरनन्तरम्। शापै अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहङ्कारः समदुःखः सुखक्षमी सन्तुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः मय्यर्पितमनो बुद्धिः यो मद्भक्तः स मे प्रियः। नेक्स्ट। यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च यः हर्षामर्षभयोद्वेगैर्मुक्तो यः स च मे प्रियः। अनपेक्षशुचिर्दक्ष उदासीनो गतौ यथः सर्वारम्भ परित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः। यो न हष्यति न द्वेष्टि न शोचति न काङ्क्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्य स मे प्रिया। समशत्रौ च मित्रे च तथा मानपमानयोः शीतोष्ण सुख दुःखेषु समसंग विवर्जिता। तुल्यनिन्दा स्तुतिर्मौनी सन्तुष्ट येन केनचित् अनिकेत स्थिरमर्थे भक्तिमान् मे प्रियो नरः। एतु धर्मामृतम् इदं यत्तोक्तं पर्यपासते श्रद्धा दाना मत्परमा भक्तास्तेति मे प्रिया। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे भक्ति योगो नाम 12ोऽध्यायः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण. मस्त चंद कोण सांगितलं सर सगळ्यांक काही थँक्स. अथ 13ನೇ अध्याय. अथ त्रयोदशोऽध्यायः. क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योगः. अर्जुन उवाच प्रकृतिं पुरुषं चैव क्षेत्रं क्षेत्रज्ञमेव च एतद्वेदितुमिच्छामि ज्ञानं ज्ञेयं च केशव. श्रीभगवानुवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः. क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत. क्षेत्रक्षेत्रज्ञयो ज्ञानं यत्तज्ज्ञानं मतं मम. तत्क्षेत्रं यच्च यादृच्छ यद्विकार्यतश्च यत् स च यो यत्प्रभावश्च तत्समासेन मे शृणु. ऋषिभिर्बहुधा गीतं छन्दोभिर्विविधैः पृथक्
ब्रह्मसूत्रपदैश्चैव हेतुमद्भिर्विनिश्चितैः महाभूतान्यहङ्कारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इन्द्रियाणि दशैकं च पञ्चचेन्द्रियगोचराः इच्छा द्वेष सुखं दुःखं संघातश्चेतना धृतिः एतत् क्षेत्रं समासेन सविकारमुदाहृतम् अमानित्वम् अदम्भित्वम् अहिंसा क्षान्तिरार्जवम् आचार्योपासनं शौचं स्थैर्यमात्मविनिग्रहः इन्द्रियार्थेषु वैराग्यम् अनहङ्कार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुःख दोषानुदर्शनम् असक्तिरनभिष्वङ्गः पुत्रदारग्रहादिषु नित्यं च समचित्तत्वम् इष्टानिष्टोपपत्तिषु मयि चानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी विविक्तदेशसेवित्वम् अरतिर्जनसंसदि अध्यात्मज्ञाननित्यत्वम् तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम् एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तम् अज्ञानं यदतोऽन्यथा ज्ञेयं यत्तत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वामृतमाश्नुते अनादिमत्परं ब्रह्म न सत्तन्नासदुच्यते श्लोक 13 to 17 भारती माताजी सांगता असेल सर्वतः पाणिपादं तत् सर्वतोक्षिशिरोमुखं सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति सर्वेन्द्रियगुणाभासं सर्वेन्द्रियविवर्जितम् असक्तं सर्वभृत्यैव निर्गुणं गुणभोक्तृ च बहिरन्तश्च भूतानाम् अचरं चरमेव च सूक्ष्मत्वात्त्वविज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके च तत् अविभक्तं च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितं भूतभर्त च तज्ज्ञेयं ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च ज्योतिषामपि तज्ज्योति तमसः परमुच्यते ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विष्टितम् कंटिन्यू कर का इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्तं समासतः मद्भक्त एतद्विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते प्रकृतिं पुरुषं चैव विद्यनाधीवुभावपि विकारांश गुणांश्चैव विद्धि प्रकृतिसम्भवान् कार्यकरणकर्तृत्वे हेतुः प्रकृतिरुच्यते पुरुषः सुखदुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुङ्क्ते प्रकृतिजान् गुणान् कारणं गुणसङ्गोऽस्य सदसद्यो निज जन्मसु उपदृष्टानुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तो देहेऽस्मिन् पुरुषः परः य एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयोऽभिजायते ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना अन्ये सांख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे अन्ये त्वेवमजानन्तः श्रुत्वान्येभ्य उपासते तेऽपि चातितरन्त्यैव मृत्युं श्रुतिपरायणाः यावत् सञ्जायते किञ्चिस्तत्त्वं स्थावरजङ्गमम् क्षेत्रक्षेत्रज्ञसंयोगात् तद्विद्धि भरतर्षभ समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं
विनश्यत्स्व विनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति समं पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरं न हि नस्यात्मनात्मानं ततो याति परां गतिं प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः य पश्यति तथात्मानम् अकर्तारं स पश्यति यदा भूतः पृथग्भावम् एकस्तमनुपश्यति तथा एव च विस्तारं ब्रह्म सम्पद्यते तथा अनादित्वानि गुणात्वात् परमात्मायमव्ययः शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते यथा सर्वगतं सौक्ष्म्यात् आकाशं नोपलिप्यते सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मानोपलिप्यते यथा प्रकाशयत्येकः कृत्यं लोकमिमं रविः क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृत्यं प्रकाशयति भारत क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोरेवम् अंतरं ज्ञानचक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षं च ये विदुर्यान्ति ते परम् ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योगो नाम त्रयोदशोऽध्यायः श्रीकृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा. मस्त धन्यवाद श्रीमती रश्मी कुडवा माताजी तुमका आणि भारती प्रभू माताजी आणि स्वाती कामत माताजी भारी चंद कोण तुम्ही 13 अध्याय सांगितला. मस्त मस्त धन्यवाद तुमका. हरे कृष्णा. आता 14th चॅप्टर आका दीपा भट माताजी ओवर टू यू. हरे कृष्णा. फर्स्ट हांव म्हाका ही शाव करच्या मेळ्ळ्याक भागवत पुराण टिमाक हांव सतशामनान धन्यवाद दिता आसा. हरे कृष्ण. चॅप्टर 14 रिसाइट करूं येता सती 1 to 14 श्लोक रेणुका प्रभु माताजी, 15 to 20 श्लोक वैभवी नायक, 21 to 27 वेदांत नायक. ओवर टू यू. हरे कृष्ण. अथ श्री चतुर्दशोऽध्यायः श्री भगवानुवाच परं भूय प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमं यज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गताः इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्यमागताः सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यतन्ति च मपयो महद्ब्रह्म तस्मिन् गर्भ ददाम्यहम् संभव सर्वभूतानां ततो भवति भारत सर्वयोनिषु कौन्तेय मत्तयः सम्भवन्ति या तासां ब्रह्म महद्योनिर् अहं बीजप्रदं पिता सत्वं रजस्तम इति गुणा प्रकृति संभवा निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम् तत्र सत्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकमनामयम् सुखं संगेन बध्नाति ज्ञानसंगेन चानघ रजो रागात्मकं विधि तृष्णा संगम समुद्भवम् तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनम् तस्मज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निद्रा तन्निबध्नाति भारत सत्वं सुखे संजयति रज कर्मणि
भरत भारत ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युत रजस्तमश्चाभिभूय सत्वं भवति भारत रजसत्वं तमश्चैव तमसत्वं रजस्तथा सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाश उपजायते ज्ञानं यदा तदा विद्यात् विबुद्धं सत्वमिच्युतम् लोभ प्रवृत्तिरारंभ कर्माणामशमं स्पृहा रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ अप्रकाशो प्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च तस्मैतानि जायन्ते विवृद्धे कुरु नन्दनम् यदा सत्त्वे प्रवृत्ते तु प्रलयं प्याति देहभृत तदोत्तमविदां लोकान् अमलान् प्रतिपद्यते रजसि प्रलयं गत्वा कर्मसङ्गिषु जायते तथा प्रलीनस्तमसि मूढयोनिषु जायते कर्मणः सुकृतस्याहुः सात्विकं निर्मलं फलं रजसस्तु फलं दुःखम् अज्ञानां तमसः फलं सत्त्वात् संजायते ज्ञानं रजसो लोभ एव च प्रमादमोहौ तमसः भवतो ज्ञानमेव च ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः जगन्यगुणवृत्तस्तः अधो गच्छन्ति तामसाः नान्यं गुणेभ्यः कर्तारं यदा दृष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्चापरं वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति गुणानेतानतीत्य त्रीन् देही देहसमुद्भवान् जन्म मृत्युजरा दुःखैः विमुक्तो मृतमश्नुते। अर्जुन उवाच कैर्लिङ्गैः स्त्रीन् गुणानेतान् अतीतो भवति प्रभो किमाचारः कथं चैतान् त्रीन् गुणानतिवर्तते। श्रीभगवानुवाच प्रकाशं च प्रवृत्तिं च मोहमेव च पाण्डव न द्वेष्टि सम्प्रवृत्तानि न निवृत्तानि काङ्क्षति उदासीनवदासीनः गुणैर्यो न विचार्यते गुणा वर्तन्त इत्येव योऽवतिष्ठति नेङ्गते समदुःखसुखस्वस्थः समलोष्टाश्मकाञ्चनः तुल्यप्रिया प्रियो धीरः तुल्यनिन्दात्मसंस्तुतिः मानापमानयोस्तुल्यः तुल्यो मित्रादिपक्षयोः सर्वारम्भपरित्यागी गुणातीतः स उच्यते। मां च यो व्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते सगुणान् समतीत्यैतान् ब्रह्मभूयाय कल्पते। ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम् अमृतस्याव्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्यैकान्तिकस्य च। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे गुणत्रयविभागयोगो नाम 14ोऽध्यायः। हरे कृष्ण. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಧನ್ಯವಾದ. कितले चंद कोण सांगरे भक्तीन वैभवीन आणि भक्त वेदांतान भारी चंद कोण सांगला तुम्ही अशी सांगता किते ओके. हरे कृष्णा. आणि रेणुका माताजी तुम्ही मस्त चंद कोण सांगला बद्याची भारी. हा धन्यवाद तुमका. आता चॅप्टर 15 सांगू येत सती 1 to 10 डॉक्टर अंकिता माताजी आणि 11 to 20 भक्त गोपीनाथ
भट्ट आणि भक्त देवामृत भट्ट. हरे कृष्ण. ओव्हर टू यू माताजी. हरे कृष्ण. ओम श्री परमात्मने नमः. श्रीमद्भगवद्गीता अथ पंचदशोऽध्यायः. श्री भगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमधः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यत्संवेद स वेदवित्. अधश्चोर्ध्वं प्रसृता तस्य शाखा गुणप्रवृद्धा विषयप्रवालाः. अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके. न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा. अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा ततः पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः. तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी. निर्मानमोहार्जितसङ्गदोषा अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः. द्वन्द्वैर्विमुक्ताः सुखदुःखसंज्ञैर्गच्छन्त्यमूढाः पदमव्ययं तत्. न तद्भासयते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः. यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम. ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः. मनःषष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति. शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः. गृहीतैत्वानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात्. स्तोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च. अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते. उत्क्रामतं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं. विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः. हरे कृष्ण. यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं. यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त चेतसः. यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलं. यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नो तत्तेजो विद्धि मामकम्. गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहम् ओजसा. पुष्णामि चौषधिः सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः. अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः. प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम्. सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तस्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च. वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहम्. द्वाविमौ पुरुषो लोके क्षरश्चाक्षर एव च. क्षर सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते. उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्य उदारतः. यो लोकत्रयमाविश्य विवर्तव्यय ईश्वरः. यस्मात् शर्मतेतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः. अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः. यो मामेवमसम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमं. स सर्वविद् भजति मां सर्वभावेन भारतः. इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदम् उक्तं मया नघ. एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृतश्च भारत. ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे पुरुषोत्तम योगो नाम पंचदशोऽध्यायः. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण.
हरे कृष्ण धन्यवाद भारीच अंदकोन सांगले तुम्ही तिघ जणांनी अंकिता माताजी भारीच अंदकोन सांगले आणि भक्त गोपीनाथ आणि भक्त देवामृतानं म्हाका लव कुशान म्हणल्या म्हणके जाले तशीच अंदकोन सांगली तुम्ही दोघ जणां धन्यवाद तुमकां. आता 16 अध्याय सांगू येता सती 1 तुल्यान 12 ताई गौरी माताजी आणि त्या ऋतुल्यान 24 ताई हर ग्रेस राधिका भाऊ माताजी. हरे कृष्ण माताजी. ओवर टू यू माताजी. हरे कृष्ण. श्री कृष्ण परमात्मने नमः. अतः दैवासुर संपद विभाग योगो नाम षोडशोऽध्यायः. श्री भगवानुवाच अभयं सत्त्व संशुद्धिः ज्ञानयोग व्यवस्थितिः दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप अर्जवम् अहिंसा सत्यमक्रोधः त्यागः शान्तिरपैशुनम् दया भूतेशलोलुप्त्वम् मार्दवम् हीरचापलम् तेजक्षमा धृतिः शौचम् अद्रोहो नातिमानितः भवन्ति सम्पदं दैवीम् अभिजातश्च भारत दम्भो दर्पभिमानश्च क्रोधपौरुषमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ सम्पदमासुरीम् दैवी सम्पद्विमोक्षाय निबन्धाय सुरीमता मासु च सम्पदं दैवीम् अभिजातोऽसि पाण्डव द्वौभूतसर्गलोकेऽस्मिन् दैव आसुर एव च दैवो विस्तरश प्रोक्तः असुरं पार्थ मे शृणु प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जनाना विदुरासुरः न शौचं नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते असत्यमप्रविष्टं चे जगदाहुरनीश्वरम् अपरस्वर सम्भूतं किं न कामहैतुकम् एतां दृष्टिमवष्टभ्य नष्टात्मानोऽल्पबुद्धयः प्रभवन्त्युग्रकर्माणः क्षयाय जगतो हितः काममाश्रित्य दुष्पूरम् दम्भमानमदान्वितः मोहात् गृहीत्वा सद्ग्राहन् प्रवर्तन्ते शुचिव्रतः चिन्तामपरिमेयां च प्रलयान्तामुपाश्रितः कामोपभोगपरमा एतावदिति निश्चितः आशापाशशतैर्बुद्धः कामक्रोधपरायणः इहन्ते कामभोगार्थम् अन्यायेनार्थसञ्चयान् इदमद्य मया लब्धम् इमं प्राप्स्ये मनोरथम् इदमस्तीदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम् असौ मया हतः शत्रु हनिषे चापरानपि ईश्वरोऽहमहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान् सुखी आढ्यो बीजनवानस्मि को नोऽस्ति सदृशो मया यस्यो दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञानविमोहितः अनेकचित्तविभ्रान्तः मोहजालसमावृतः प्रसक्ता कामभोगेषु पतन्ति नरकेषु च आत्मसम्भावितः स्तब्धः धनमानमदान्वितः यजन्ते नाम यज्ञस्ते दम्भेनाविधिपूर्वकम् अहङ्कारं बलं दर्पं कामं क्रोधं च संश्रितः
मामात्मपरदेहेषु प्रदिश्यन्तोऽभ्यसूयकः तानहं द्विषिशतक्रूरान् संसारेषु नराधमान् क्षिप्याम्यजस्रमशुभान् असुरीष्वेव योनिषु आसुरीं योनिमापन्नः मूढा जन्मनि जन्मनि मामा प्राप्येव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम् त्रिविधं नरकेशेद्यं द्वारं नाशयमात्मनः कामक्रोधस्तथा लोभ तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत् एतैर्विमुक्त कौन्तेय तमोद्वारे स्थितिर्नरः अचरात्यात्मनः श्रेय ततो यान्ति परां गतिम् यः शास्त्रमिति मुत्तस्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परां गतिम् तस्मात् शास्त्रं प्रमाणं ते कार्याकार्य व्यवस्थितौ ध्यात्वा शास्त्रविधानोक्तं कर्म कर्तुमिहार्हसि। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे देवासुर संपद विभाग योगो नाम षोडशोऽध्यायः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण. धन्यवाद माताजी. भारी चंद कोण सांगले तुम्ही दोघं जण बदा चंद कोण सांगला आणि काय ऐकू का म्हण दिसता तशी सांगला. धन्यवाद. आता 17 अध्याय सांगू येत सती औरव प्रभु 1 to 14 श्लोक आणि 15 to 28 श्लोक भारती माताजी भारती प्रभु माताजी. हरे कृष्ण माताजी. परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ सप्तदशोऽध्यायः। श्रद्धात्रय विभागयोगः। अर्जुन उवाच ये शास्त्रविधिमुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्त्वमाहोरजस्तमः। श्रीभगवानुवाच त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति तां शृणु। सत्त्वानुरूप सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत। श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यश्रद्धा स एव सः। यजन्ते सात्विका देवान् यक्षरक्षांसि राजसाः प्रेतान् भूतगणाश्चान्ये यजन्ते तामसा जनाः। अशास्त्र विहितं घोरं तप्यन्ते ये तपो जनाः दम्भाहंकारसंयुक्ता कामरागबलान्विताः कर्षयन्तः शरीरस्थं भूतग्राममचेतसः माञ्चैवान्तः शरीरस्थं तान् वेद्यासुरनिश्चयान्। आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः यज्ञः तपः तथा दानं तेषां भेदमिमं शृणु। आयुः सत्त्वः बलारोग्य सुख प्रीतिविवर्धनाः
रस्या स्निग्धा स्थिरारुध्या आहारा सात्विकप्रियाः कट्वं ललवणात्युष्ण तीक्ष्णरूक्षविदाहिनः आहारा राजसत्येष्टा दुःखशोककामयप्रदा यातयामं गतरसं भूतिपर्युषितं च यत् उत्तिष्ठमपि चामेध्यम् भोजनं तामसप्रियम् अफलाकाङ्क्षिभिर्यज्ञो विदिदृष्टो य युज्यते यष्टव्यमेवेति मनः समाधाय स सात्विकः अभिसन्धाय तु फलं दम्भार्थमपि चैव यत् ईज्यते भरतश्रेष्ठ तं यज्ञं विद्धि राजसं विधिहीनमसृष्टायनं मन्त्रहीनमदक्षिणं श्रद्धाविरहितं यज्ञं तामसं परिचक्षते देवद्विजगुरुप्राज्ञ पूजनं शौचमार्जवम् ब्रह्मचर्यमहिंसा च शारीरं तप उच्यते अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् स्वाध्यायभ्यसनं चैव वाग्मयं तप उच्यते मनःप्रसाद सौम्यत्वं मौनमात्मविनिग्रहः भावसंशुद्धिरीतेत तपोन्मानसमुच्यते श्रद्धया परया तप्तन् तपस्तत्त्रिविधन्नरैः अफलाकाङ्क्षिभिर्युक्तैः सात्विकं परिचक्षते सत्कारमानपूजार्थं तपोदम्भेन चैव यत् क्रियते तदिह प्रोक्तं राजसं चलमध्रुवम् मूढग्राहेणात्मनो यत् पीडया क्रियते तपः परस्योसाधनार्थं वा तत्तामसमुदाहृतं दातव्यमिति यद्दानं दीयतेनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतं यत्तु प्रत्युपकारार्थं फलमुद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टं तद्दानं राजसं स्मृतम् अदेशकाले यद्दानम् अपात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतम् अवज्ञातम् तत्तामसमुदाहृतम् ॐ तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मणस्त्रिविधः स्मृतः ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिताः पुरा तस्मादोमित्युदाहृत्य यज्ञदानतपक्रियाः प्रवर्तन्ते विधानोक्ताः सततं ब्रह्मवादिनां तदित्यनभिसन्धाय फलं यज्ञतपक्रियाः दानक्रियाश्च विविधाः क्रियन्ते मोक्षकाङ्क्षिभिः सद्भावे साधुभावे च सदित्येतत् प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सशब्दः पार्थ युज्यते यज्ञे तपसि दाने च स्थितिः सदिति चोच्यते कर्म चैव तदर्थीयं सदित्येवाभिधीयते अश्रद्धया हुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत् असत् इत्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो इह ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां
योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे श्रद्धात्रयविभागयोगो नाम सप्तदशोऽध्यायः। हरये नमः हरये नमः हरये नमः। हरे कृष्ण. धन्यवाद. भारी चंदकोन सांगला औरव चेडा भारी चंदकोन सांगला रे तुवें. अशी म्हणटर बा कितें. आणि भारती माताजी तुम्ही मस्त चंद सांगला. मस्त चंद. हरे कृष्ण. 18 चॅप्टर. हॅलो 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 18 चॅप्टर. हॅलो चॅप्टर 18 फुल्ल दिव्या कामत माताजी सांगू येत सती. हरे कृष्ण माताजी. ओव्हर टू यू माताजी. हरे कृष्ण. आता 18 अध्याय मोक्ष संन्यास योग. आमगे मंदी सांगू येतची काव्याकिनी सुजाताकिनी विंध्यापै प्रीतंपै जाह्नवीपै सगुणाकिनी आशाप्रभु शोभापै वसंतीपै माधवराय शेणे. सगळ्यांक स्वागत. काव्याकिनी स्टार्ट करूयात. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. अथ मोक्ष संन्यास योगो नाम 18 अर्जुन उवाच संन्यासस्य महाभावो तत्त्वमिच्छामि वेदितुं त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक्केशि निषूदन. श्रीभगवान् उवाच काम्यानां कर्मणां न्यासं संन्यासं कवयो विदुः सर्वकर्मफलत्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणाः. त्याजं दोषवदित्येके कर्म प्राहुर्मनीषिणः. यज्ञदानतपःकर्म न त्याज्यमिति चापरे. निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरतसत्तम. त्यागो हि पुरुषव्याघ्र त्रिविधः सम्प्रकीर्तितः. यज्ञदानतपःकर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत्. यज्ञो दानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्. जाता. एतान्यपि तु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मतमुत्तमम्. नियतस्य तु सन्न्यासः कर्मणो नोपपद्यते. मोहात् तस्य परित्याग तामसः परिकीर्तितः. दुःखमित्येव यत्कर्म कायक्लेशभयात् त्यजेत्. स कृत्वा राजसं त्यागं नैव त्यागफलं लभेत्. कार्यमित्येव यत्कर्म नियतं क्रियतेऽर्जुन. सङ्गं त्यक्त्वा फलं चैव सत्यागः सात्विको मतः. न द्वेष्ट्य कुशलं कर्म कुशलेनानुषज्यते. त्यागी सत्त्वसमाविष्टो मेधावी छिन्न संशयः. विंध्यापै विंध्या. न हि देहभृत्या शक्यं त्यक्तुं कर्मणशेषतः. यस्तु कर्मफलत्यागी सत्यागीत्य अभिद्यते. अनिष्टम् इष्टं मिश्रं च त्रिविधं कर्मणः फलं. भवत्या त्यागिनं प्रीत्या न तु सन्न्यासिनं क्वचित्. पञ्चेतानि महाबाहो कारणानि निबोध मे. संख्ये कृत्यन्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम्.
अधिष्ठानं तथा कर्ता कारणं च पृथग्विधं विविधश्च पृथक् चेष्टा दैवं चैवत्र पञ्चमम् शरीरावमनोभिर्यत् कर्म प्रारभते नरः न्यायं वा विपरीत्यं वा पञ्चेत तस्य हेतवः तत्रैवं सत्यकर्तारम् आत्मानं केवलं तु यः पश्यते एकृते बुद्धित्वं न स पश्यति दुर्मतः। Next, Pritam. Pritam bhai. तत्रैवं सति कर्ताराम् आत्मानं केवलं तु यः पश्यत्य कृतबुद्धित्वान् न स पश्यति दुर्मतिः यस्य नाहं कृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमां लोकान् न हन्ति न निबध्यते ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना करणं कर्म कर्तेति त्रिविधः कर्म संग्रहः ज्ञानं कर्मा च कर्ता च त्रिदैव गुणभेदतः प्रोच्यते गुणसंख्याने यथावत् शृणुतान्यपि सर्वभूतेषु हेनैकं भावमव्ययमीक्षते अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विधि सात्विकम्। पृथक्त्वेन तु यज्ञानं नानाभावान् पृथग्विधान् वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विधिराजसं यत्तु कृत्सर्वदेकस्मिन् कार्ये सक्तमहैतुकम् तत्त्वार्थवदल्वं च तत्तामासमुदारतं नियतं संगरहित रागद्वेषत कृतम् अफलप्रेप्सुना कर्म यत्तत् सात्विकमुच्यते यत्तु कामेप्सुना कर्म साहंकारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासं तद्राज समुदाहृतम् अनुबन्धं क्षयं हिंसां मनवेक्ष च पौरुषं मोहादारभ्यते कर्म यत्तत्तामसमुच्यते मुक्तसङ्गो हनहं वादी धृत्युत्साहसमन्वितः सिद्ध्यसिद्ध्यो निर्विकारः कर्ता सात्विक उच्यते रागी कर्मफलप्रेप्सु लुब्धो हिंसात्मको शुचिः हर्षशोकान्वितः कर्ता राजस परिकीर्तितः अयुक्त प्राकृतस्तब्ध शठो नैष्कृतिकोलसः विषादी दीर्घसूत्री च कर्ता तामस उच्यते बुद्धे भेदं धृतैश्चैव गुणतस्त्रिविधं शृणु प्रोच्यमानमशेषेण पृथक्त्वेन धनञ्जय प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्ये कार्याय भये बन्धं मोक्षं च या वेत्ति बुद्धि सा पार्थ सात्विकी यया धर्ममधर्मं च कार्यमेव च अयतावत् प्रजानाति बुद्धि सा पार्थ सा राजसी अधर्मं धर्ममिति या मन्यते तमसावृता सर्वार्थान् विपरीतांश्च बुद्धि सा पार्थ तामसी धृत्या यया धारयते
मनः प्राणेन्द्रियक्रियाः योगेन व्यभिचारिण्या धृतिः सा पार्थ सात्विकी यया तु धर्मकामार्थान् धृत्या धारयतेऽर्जुन प्रसङ्गेन फलाकाङ्क्षी धृतिः सा पार्थ राजसी यया स्वप्नं भयं शोकं विषादं मदमेव च न विमुञ्चति दुर्मेधा धृतिः सा पार्थ तामसी। त्विदानीं त्रिविधं शृणु मे भरतर्षभा अभ्यासाद्रमते यत्र दुःखान्तं च निगच्छति यत्तदग्रे विषमिव परिणामे मृतोपमं तत्सुखं सात्विकं प्रोक्तम् आत्मबुद्धिप्रसादजं विषयेन्द्रियसंयोगात् यत्तदग्रे मृतोपमं परिणामे विषमिव तत्सुखं राजसं स्मृतं यदग्रे चानुबन्धे च सुखं मोहनमात्मनः निद्रालस्य प्रमादोत्थं तत्तामसमुदाहृतं न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्वं प्रकृतिजैर्मुक्तं यदेभिः स्यात् त्रिभिर्गुणैः ब्राह्मण क्षत्रिय विशां शूद्राणां च परन्तप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवैर्गुणैः शमोदमस्तपः शौचं शान्तिर्राजवमेव च ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्म कर्म स्वभावजं शौर्यं तेजो धृतिर्दाक्ष्यं युद्धे चाप्यपलायनं दानमीश्वर भावश्च क्षात्रं कर्म स्वभावजं कृषिगौराक्ष्यवाणिज्यं वैश्यकर्म स्वभावजं परिचर्यात्मकं कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजं स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्म निरतः सिद्धिं यथा विन्दति तच्छृणु। यथ प्रवृत्ति भूतानां येन सर्वविधं ततं स्वकर्मणा तमर्भ्यश्च सिद्धिं विन्दति मानवः श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात्मनुष्ठितान् स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्माप्नोति किल्बिषं सहजं कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत् सर्वारम्भा हि दोषेण धूमेनाग्निरिवावृतात् असक्तबुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगतस्पृहः नैष्कर्म्य सिद्धि परमां संन्यासेनाधिगच्छति सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्म यथाप्नोति निबोध मे समासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा बुद्ध्या विशुद्धया युक्तो धृत्यात्मानं नियम्य च शब्दादीनि विषयान् त्यक्त्वा रागाद्वेषो विदस्य च विविक्तसेवी लाघ्वासि यथा वाक्कायमानसः ध्यानयोगपरो नित्यं वैराग्यं समुपाश्रितः अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहं विमुच्य निर्ममः शान्तो ब्रह्मभूयाय कल्पते ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न काङ्क्षति समसर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते परां भक्त्या मामभिजानाति यावान्यश्चास्मि तत्त्वतः ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम्। सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद्व्यपाश्रयः मत्प्रसादादवाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययं चेतसा सर्वकर्माणि
मयि सन्न्यस्य मत्परः बुद्धियोगमुपाश्रित्य मच्चित्य सततं भव मच्चित्त सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात्तारुष्यसि अत चेत्त्वमहङ्कार न श्रोषसि विनङ्क्षसि यदहङ्कारमाश्रित्य न योऽस्य इति मन्यसे मिथ्येष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोक्षति स्वभावजेन कौन्तेय निबद्ध स्वेन कर्मणा कर्तुं नेच्छसि यन्मोहान् करिष्यस्य वशोऽपि तत् ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मया त्वमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शान्तिं स्थानं प्राप्यसि शाश्वतम् इति ते ज्ञानमाख्यातं गुह्यात् गुह्यतरं मया विमृश्यैतद् श्रेष्ठेन यतश्चिर्षि तथा कुरु सर्वगुह्यतमं भूय शृणु मे परमं वचः इष्टोऽसि मे दृढमिति ततो वक्ष्यामि ते हितं मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामवैष्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं ता सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः इदं ते न तपस्काय न भक्ताय कदाचन नाचुशुश्रूषवे वाच्यं न च मां योऽभ्यसूयति य इमं परमं गुह्यं मद्भेक्ताश्वविधास्यति भक्तिं मयि परां कृत्वा मामे वैशत्य संशयः न च तस्माननुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृत्तमः भविता न च मे तस्मात् अन्य प्रियतरो भुवि अध्येषते च य इमं धर्म्यं संवादमावयो ज्ञानयज्ञेन तेनाहम् इष्टस्यामिति मे मतिः श्रद्धावाननसूयश्च शृणुयादपि यो नरः सोऽपि मुक्तः शुभां लोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणां कच्चिद्देचुत्रं प्रार्थ एकाग्रेण चेतसा कच्चिज्ञानसम्मोह प्रणष्टस्ते धनञ्जयः अर्जुन उवाच नष्टो मोहस्मृतिर्लब्धा तत्प्रसादान्मयाच्युता स्थितोऽस्मि गतसन्देह करिष्ये वचनं तव संजय उवाच इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवादमिममश्रौषम् अद्भुतं रोमहर्षणं व्यासप्रसादाच्युत्रवान् एतद्गुह्यमहं परं योगं योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयत स्वयम् राजन् संसृत्य संवादमिममद्भुतं केशवार्जुनयोः पुण्यं हृष्यामि च मुहुर्मुहुः तच्च संसृत्य रूपमत्यद्भुतं हरेः विस्मयो मे महान् राजन् हृष्यामि च पुनः पुनः यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिः ध्रुवानीतिर्मतिर्मम यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीविजयो भूतिः ध्रुवानीतिर्मतिर्मम यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीविजयो भूतिः ध्रुवानीतिर्मतिर्मम ओम तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे मोक्षसंन्यासयोगो नाम अष्टादशोऽध्यायः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे 18 अध्याय सांगितले. सकट जनांक धन्यवाद.
चेरडू सुजाता विंध्या आणि जान्हवी तुम्ही चंदुकोन सांगला आणि मुखारी अशी चांटिंग आहे एत्ತರ रब्बाची. हरे कृष्ण माताजी. आय माताजी. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. देवा कामात माताजी भारी लायक कोण केलं तुम्ही हातला देव लायक कोण कोऑर्डिनेट करून. हरे कृष्ण. आयचे पारायण भारी लागेल भगवद्गीतेचे संपूर्ण पारायण मस्त जणांनी पार्टिसिपेट केलेलं सर. आज भगवद्गीता पारायण केलेलं आहे, श्रवण केलेलं आहे. सगळे भक्तवृंदाक भागवत पुराण कंपनी तर्फे ना हांव हृदयपूर्वक धन्यवाद दिता. तशीच आज कोऑर्डिनेट केलेलं आहे आणि अँकरिंग केलेलं आहे. मंदाकिनी माताजी, भक्तीन दिव्याकिनी माताजी, स्वाती कामत माताजी, दीपा भट माताजी आणि दिव्या कामत माताजी सगळ्यांना काही धन्यवाद. भारी चंद कोण तुम्ही मस्त जनाक काही चॅप्टर अंतू इन्क्लूड करून पठण केलं पारायण केलेलं सर. धन्यवाद. तशीच आज अनाउन्समेंट असं एक 4-5 असं अनाउन्समेंट. 1 जानेवारीक आम्ही ते सुरवेचे वर्षाचे 2022 शुभारंभ करूया. आमगेले भाग्य कसं म्हळ्यार हिस्क्रेस राधा गोपीनाथ प्रभुजी हांनी प्रोग्रेस इन अवर डिवोशनल सर्विस ह्या टॉपिका वयरी आमकां मार्गदर्शन करतलीची. हे टॉक इंग्लिशान आसतले 7:30 इंडिया टाइम. बाकीचे जस्ट कोण पळयात. तशीच सेकंड अनाउन्समेंट कसं म्हळ्यार 5 जानेवारी बुधवारा जीव गोस्वामीन बरयले भजनेचे कीर्तन आसतले आणि हर ग्रेस मथुरा माताजी हांनी ते सो उलयतली थोडे वेळो. तशीच भागवत पुराण कोंकणी हांनी एक नवे सिरीज श्रीमद भागवतमातून डेमन्स इन वृंदावन हाजे सिरीज काढतसाची आम्ही सगळ्यांनी ते ऐकूच्याक तयार जावन बसा. तशीच 5 वर्षाचे या वर्षाचे अखेरीच दिवस आणि 9 वर्षाचे आम्ही वेलकम करचे ते आम्ही चांग रितीरी ते जाव का म्हणून सांगून लायक कोण प्लॅन केलेलं असं प्रभूजीनं. हाई न्यू इयर आल्याकारी कीर्तन्स असतले 6 घंटे ऑलमोस्ट 6 घंटे असतले. 25+ कीर्तन या असं सगळे कीर्तन करू येतलींची सगळ्यांनी हांतू भाग घेवका म्हणून आम्ही भागवत पुराण कोंकणी टिमा तर्फे ना हांव सगळ्यांक विनंती करता. तशीच फेब्रुवारीचे फर्स्ट एकादशीक चेडूमा खातीर आम्ही भगवद्गीता पारायण दवरका म्हणून लेखला. खाली चेडूमा त्या मागीर अनाउन्स करतलींची कशी कितले श्लोक म्हणचे एज पुरा मागीर आम्ही सांगता ती. त्याला चेडूमा पुरा तयार करूक मस्त टाइम आसा. तुमगेले खंयचे चॅप्टर म्हणून सांगून चूज करून प्रॅक्टिस करूक सुरू करा ती चेडूमाक. धन्यवाद. इतले सांगून आम्ही आयचे कार्यक्रम हांगाची विराम देवया. वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव प्रभु वृंद की जय. शिला प्रभुपाद की जय. कृष्णार्पण. एंड करत ना प्रभुजी. वै माताजी. हरे कृष्णा.